پارێزگا حەلەبێ ڕگاندیە گوان اتوبوس ئامادەکردنە ji bo veguhestina şervanên Kurd ji Şêx Mexsûd ber bi Bakur û Rojdatê Sûdiyê lê Encûmena Taxên Eşrefî û Şêx Mexsûd dibêje em venakişin em ê berevaniyê ji taxên xwe bikin. Beşek ji saziyên sivîl yên ser bi rêveberiya xwe ser hewl didin ku bi silametî ji taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê derbikevin. Hevserokê heyva sora Kurd ragihan ew li gel rêxistinên mirovî û heyva sora Sûdiyê hewl didin rêyeke ewleh peyda bikin ta ku ji Helebê derbikevin. Neferek cîranê wan da ketibû gotibî temaşekin nexweşxana ka çilê hat. Cemaet kî maye, kî mirî, kî maye. Da ketin temaşekirin nav çavî Adnanî Gulê lê dabûn. Li ger Elî tasfiye kiribûn. Her du pêk wa kuştin. Mamek û birazayê wî li taxa Eşrefiyê di nexweşxaneyekê de ji aliyê çekdarên grûpên ser bi Ertêşa Erebiya Sûrî hatin kuştin. Kesokarên kuştiyan dibêjin ku ew bi qestî hatine kuştin gule li çavên wan hatine reşandin. Şamdeke bilind ya Yekîtiya Ewropa gêşte Şamê biryara li gel serokê hikûmeta Qonaxa veguheziya Sûriye Ehmed Şar bicive tê çavrêkirin rewşa Helebê û daxwaza parastina mafên neteve û pêkhateyan di rojeva gotûbêjên şanda Ewropî da be. Ji pêşatên dawiyê ve dest pê dikin Encûmena Geliya Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê di daxuyaniyekê de ragihand em venakişin û em ê berevaniyê ji taxên xwe bikin. Encûmen dibêje ji roja şeşê meha çile ve li ser taxên me êrişeke biçekên giran û bombebaraneke dijwar tê kirin. Di van êrişan da mizgev, dibistan, nexweşxane, malên sivîlan û saziyên xizmetguzariyê bi temamî hatine hedef girtin. Gelê me û hêzên me yên asayişê li dijî van êrişan berxwedaneke mezin nîşan didin. Di van êrişan da tê armanc ku li dijî gelê me yê van taxan ku bi sedan salin li van taxan jiyan dikin û nişteciyê wan taxanin komkujiyê û pêleke nû ya koçberiyê bidine destpêkirin. Anko tê xastin ku demografiya ya bajêr û taxên me werne guhertin. Her wiha ev êriş bi her awayî têwete ya vala derxistina peymana yekê Nîsanê û îhlalkirina hevpêmaniyê. Hikûmeta Şamê di demekê van êrişan dibin navê Ertêşa Sûriyaya nû de û bi piştgiriya dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wan pêktînin ku ji vê cesaret digirin. Her wiha em bêdengiya hêzên navdewletî yên ku ji bo hevpeymana dehê Adarê û yekê Nîsanê wekî garantor û çavdêr amade bûn jî bi tundî şermezar dikin. Êriş û metirsiya komkujiyê ya li dijî gelê me li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hettanî niha jî berdewam dike. Bangewaziya ku hêzên hikûmeta demkiya Şamê ji bo gel û hêzên me yên asayişê dikin sepandina teslîmbûnê ye lê gelê me yê van taxan ji bo li taxên xwe bimînin û parastina taxên xwe bikin bi biryarin. Di rewşa heyî da li cihê ku çete pêş te hatine li dijî sivîlan komkujî têne kirin. Anko heman kiryar û komkujiya ku li dijî Elewî û Durziyan hate kirin li taxên me jî têne pêşxistin. Her kes dizane ku li van taxan bi sedan hezar sivîl hene û di encama bombebarana giran ya li dijî sivîlan da bi dehan birîndarên me çêbûne. Gelek ji van birîndaran jin û zarûkin. Nexweşxaneyên me ya taxê bi navê Xalid Fecir ku ji xwe derfetên xwe pir kêm bûn jî rastî êriş û bombebaranên giran hatine. Ev tawan şer îfade dike. Di rewşa heyî da nexweşxane bi temamî ji xizmetê derketiye. Bi tu awayî derfetên ku birîndar werne dermankirin li taxên me nemane. Di warê mirovî de krîzeke cidî heye. Wekî raya giştî jî dizane eva demeke dirêj bû ku taxên me di dorpêçê de bûn û ketine navtaxa ya pêwîstiyên însanî û mirovî dihate asten kirin. Her wiha rewşa zivistanê rewşa heyî hîna jî girantir dike. Di encama hêzên hikûmeta demkî tevî çeteyên xwe banga radestbûnê li taxên me dikin û dixwazin ku gel di van taxan derkevin. Her wiha teslîmbûna hêzên me yên asayişê tê xastin. Em wekî rêveberiya meclisên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê givaşên li ser gelê xwe û taxên xwe qebûl nakin. Ji ber kiryarên hikûmeta Şamê ya ji ketina ser desthilatê hettanî niha ku li dijî pêkhate û her wisa cehrengiyên cuda yên Sûriyê pêkanîne û bi taybetî jî bombebarana bêserûber û komkujiyên li dijî gelê me
کو دوان چند روزین داویه ده پیکانینه باوریا منینه که ام اولکاریا خواه او تاخین خواه را دستی وان بکن جبو به یکیجی نممکنه که ام جالیه گرتنا اولکاریا تاخین خواه پاشتا گاوان باویجن ما بریار دایه که ام لتاخین خواه بمینن او پاراستنا تاخین خو بکن هری داویه جی ام بانگ لگل خو لشیخ مقصود اشرفیه دکن کو بری خو بدنه نخوشخانه یا خالد فجر کو لبریندارین خو خودی درکوین و جبو پاراستنا تاخین خو سفر بربن بشک جه سازین سویلین سر به ریوبریا خو سر حول ددن کو به سلامتی جه تاخین شیخ مقصود اشرفیه در بکوین اف دیمانی که این هاوان سر اکران روداوی کاروان اتومبیل یه کارمندین حیوا سورا کردیه که به تایبتی جروداوی رهاتیه شاندن. هفسرو که حیوا سورا کردی جروداو را راگاند که او لگر ریخستنین مرووی و حیوا سورا سوریه حول دادن ریه که او لح پیدا بکن تا که جحلبه در بکوین. لقامش سبارت به روشا کنها لحلب رود ده خاتون هدیه عبدالله افسرو که حیوا سورا کرد لقامش توی گرمه خاتو هدیه دما باش به حیوا سور راگاندنه که بو که ریه که دکرن جبو که خلق به سلامتی جه هر دو تاخان در بکوه زانیارین داویه چنه چه آماده کاریه که چه ریکن به اوله هنش بو درکتنا هم هزین آسایشی هم جو کسین که دخوازن در بکوین دم باش ما مستاز هیوید کم دنگیم باش بگهیش بر ام دريده نه ام دچن دنگ تا باشتی نچونش بو تمام زور سپاس ام نچونش بو ام بیجن اف تنی کسی تاگاهی نه هاتنا گوی اسایش در کبن یانوی گلی ور پشتی در کبن بهورم بالخطانی بر دوامه درو جاجي ام هول ددن بخاطشا صورة ناف نتويدا ياكو اركيوي سرك اوا كو تشي جاي ام بيجن ريم رباهي قطنا بن مخاب من حتى هاكي من كانت ارماجي تيبولوجي ام ببازا امبولانس خا وتيمي خي تندرستي ام دريك كتنا نهار دچن بس بالضبط هاي ام بكن مختارين ياكو دبن بيجن جهي ريا خسره امن هدينا هكر قريبكن جبوكو ام درباس بن ستافي ما بيجيش كن حمشرينا جبر براسي لو شام رفاهيه الودري قال لك زحمتها لو شك قال لك بيجن كريز الورد جيان كرن تبلكي ام بيجن ميجي عاقل بهورنا كيكو كسنه مدني سيفيل بريندار ببنو هرنا نخوشخانه كي بدي ساعيني نخوشخانه ورن هدف كرتن اف هدف كرتنا فا جهن تندرستي هدف كرتنا نخوشخانه سيفيل اف حمو سوجي شرن ام كوكري خستنا كم رفاهي يا بي الي يا كو اركيمي سركه ام كيجا بيجن كس سيرفي اخهان كرد بي عربي سريان بي ارمن بي هجر دروشك الشرده بي يانجي دروشك جشتي لبي تاني نخوشي كنورمال ببرتا قلت ام دشن خالا هري داوي وزيدتر هن دكارن هرن يان ريتن نهم بچن ما مستحتى حالي حاضرينينا هولداني ما بردوامن بو قريبكن جبو ريكم رفاهي فكن جبر براسيل ويدرينا بيجن نخوشخانه بينج نخوشخانه بونش خدمتي دركتنا او هر بينج نخوشخانه هاجي بين بيكون هاكي درفتي واقلك بون امكاني وا نزدي سري صدي بيست سهبون تشتغلوا بيشكيش تكرن جوان خشانه جبر اوتور بيج بونها درمان بيدانت كرن جلك زحمتي وهبون ذاتن بيشتي فايريشي هوفاني هري داويجي نخوشخانه عثمان جي هدفاتا كرتن بون بباران كرن وش خدمتي دركت هري داوي ده جي نخوشخانه خالد فجر جي او جي يعني خدمتني جلك كيم هبون كو كسكي كو شكستنك نزيفه تشتكي بجيانا هذه كيم بباريزن كو جيانا خوش دسنده شهيدنا كافي او جيش خدمته دركت ناوني على كاريا چما بگين نوام بريندارنا خاطو هديا او خالا داويه كو هندچن بريندار خاطنه ويدره يان بچاوي كند خازن آلیکاریا بریندارا بکن. ذاتن دو نقطه می تندرستی لوی داره هنو حتی آنها که جی درمان کیمن بس خود نبونا دناوا شیخ مقصود واده جی هر دو نقطه می تندرستی دناوی 24 ساعت دکار دنا و نخوش نبیجن نخوشا و بریندارا پیشوازی دکن و خدمت جی دکن هیچ درمان خود نبونا لی
يعني بيجن روشولو بمني وي قطب بي وهن جوري درمان هنك بالجمع بيدانا بن علي كاريا يقوم تخازن بجهجن نوي دري تيمي مي طبينا بجيش كن دكتور حمشرينا درمان كسي جون هاكي الوي دري ام قريبا هرن ابيغو برينداري جل جرام ام قريبا وابين النخوشخانه وايكو قريبا مداخله طبي جواره بكن جبر الوي دري مداخلات وا محدود النكارن همان دميدا ام نزان هجر بنابر بون تشيبو مليمدا ديستجي وك هرجارم حاضرن ديس خدمت كلينيكي مي جروك او جنهاكي امادنا وكسي جوتين بجبر سرمايه وخدمتك الطبي جواره باشا هادية خان بريندار شو قاسن بتايبتي بريندارين جران حجمارك جم بردسي وهي كو بيفيستيانا بالنشترگري هبه و گوستني بو جهه كدن هبه ما مستمخاب نجور ريدري قالك جرى شبكة قدكن فحمو نخوشخانة هيكليا وبهفرنينا يعني اللي هري كم كسي كوما بأمبولانسي خوب تيمي خوي الويدري ما خدمت كرن نزي بيجن شيست بريندار هبون دناف هذا آگاهی هري داوي الجمع 15 كس هنا يكو مداخلة طبي عاجل جوارد فين هجر مان الويدري ويجيانا خوش دس بتن بيجن اي بارشة دوري وادا بن سري وادا بن جراحة جوارد في اخصائي بيجن غرفة عمليات دفابي حاضر بي حتى عملي بكن در امكان درفت الورنين داوي در كمش در في شيخ مقصودي حتى قريبا تشتكي جوار بكن براسي ما برين هذا تنسيق اللي قال هيفا صورة عربي سوري كيف اف تي مي دنابا شيخ مقصود ده و يعني بامبولانس ما ام بيجهن الامبولانس ودرخن جدر في طاخي بيجهن كيجان جهبي بس بيجهن خوشخانكي جبر براسي تنسيق وان ورا باشه خاطر هديه تنسيق هيفا صورة عربية سوري ما مستا انساني باشن بحرمتن كسي كومباراتي كليتكن بيجينا متخازن على كاريبكن لسر عدد شتك نبغى راستي يعني قلت ام تخازن ناس كن روشولو ام تخازن على كاريبكن ل قلت تمام امي انه ما قومي بك هيجينا دستي وقلت تمام بيرب بكليه كي قلت هيجي ام بيجن بمباران كرن وفشك او هنا ام نكارن تيمي خو بخنا بن خطريه ده باشا خاطر هديه او بازه بريندارين جران هيفيا وهي هم بكاربن خو بگين وانا يان باوك يا وانا بگين جام خو بكارن رزقار بكن ما مستنى هيفي يعني مهولدانت كم راستي قوم قريبا يعني تيمي ميلو دري حتى هاكي ام بيجن تشتي قد ناب استوادا درمان جوارت كن گوری درفتی هایی داکو جیانا خوش دست ندون شهید نکبن نهاکی براسیم چون نوی داریم مقابل کیف جی ضغطه که زیاده تر بکه کو ریک مروفاهی وکن تری امبولانسی ما درباس ببن بلا گوری کیف آخوا گشتی امبولانسا دفتیش بکن کارمند ما دکتور ما تر بزگری کامنینا درمانی ما یک بیک بچ وکن بس یعنی درفتی بتن کو امهرن هگر او نکارن جیانا خو بخن بن خطریه دائما حاضرن جیانا خو بخن بن خطریه داکون قریب نواق کسی گبرجا اشید شينن والهديه مداخله طبينا باشا خاطر هديه يا واخو جم واخو هم جالي نشترگرين يعني جراحين باش وهم جالي او آلي درمان و يكو جبو بيجن بريندارين جران لازم همو جم وهي بيفيستيا وبتشيكي هي يا نا ما مستعمل جمع وكستافي ما حمو هنا كوكا مداخلات طبيه دسبيكي يعني نزيفك شكستنك مستكنك اشياء يعني الكما وكا هي فاسور تيمي مي اوارتنا يعني امجيانا انسانا باريزن حتى قوم بكهجن نخش خانكي اف درماني هال جمع هنا وما درمان بخور زيد جي كرنا هاجر ام بيجن السرعه دهن بريندار زيد تربوجين يانا بيجن نخش خاني الودري هي ام هندرمان بدنا دست واجي لي وكا ما قلتي يعني مداخله طبي وكا عمليات جوار بيستا باشا خاطر هديه هون ريدانا وكا دسبيكا تتبلي بوشتا قلتي قال لك ما يهون بيجهجن جهيكو هون دخازن ام النيفيرينا جهيكو ام دخازن بجهنه ده مدخياني الباجاري حسكي خند حتى راك هندن او شي هشنا هبدو بشكي ام درنج مان لي يعني ام زدي نيفيري ما درباس كري حتى ام بكيش باشا او هي صورة عربية سوريكو ودخازة تنسيقي والي كاري قالون كريه اوانا آنها هيفيا ونن یا نا؟ ام نتنی هولدانی ملالی که براسی چه کسی که گوام ناست کن بیشن کاروباری منظمات آراد به ایمیلات شخصا صورة بیشن یا نافنتوی مشیان دیا جیوا صورة مشیان دیا گلک رخصتن هنه گذاتن یعنی هفکارن به هیوا صورة برین ها که ما کارو خبات به هفره کریا
مش حمو رشيان دي حمو قريبا هولدانه كي ضغطك بكن وقريبا ركا مروباهيج مرة بكن بشيام بكن احتمال هيا كهم بكار من خبقينا نافتاخان جنبرين داران یا نا؟ هاجر درفتي بدن امام حاضرن ام در باصل بن امي سر سينور هيفيا بن تاني بيجن تمام وانتكارن در باصل بن بله يعني او رخصتن الناف دولتي كو وان راج بيبندي كريا بو ضغطك بكن بله ما قلتي بس براسي حتى هاكي تي او قريبك نينا يعني ام البن دوانا ماشي قالك سباس كم خاطو هدية بو وانسان يعني كنت هدامه خاطو هدية عبد الله حفصروكا حيوة صورة كرد قامشلك والريدانه برف برينداران تشن ازام غریب پارزگار حلب راگهاند کو حجمارک اتوبوس بو وگوستنا چکدارین یعنی حسده هاتن آماده کرن و دمجمیرین بده اندامین حسده ده بچکین خواه ین سوک با روجلات فرات بینه وگوستن ارتش عربی سوری لبنده یکو هزین آسایشان نافخواه بریار درکتن جتاخ شیخ مقصود بدن جالی خواه تلویزیون فرمی سوری جی راگهاند کو حجمارک اتوبوس لنزیکی چاره یا یرمون هاتن آماده کرن جبو که اندامین آسایشان نافخواه ین کو وک اندامین حسده بناف دکن با درحاف بینه وگوستن و او خالداوی یا هزین سوریا دموکراتیک حسده دمجمیر نه ویس به او مولتا که وزارت برابانی سوریه جبو وکشینا هزین سر بره و بریا خسر جتاخین اشرفیه و شیخ مقصود دیار کربو بداوی بو روژا سه شنبه بهوری هزین ارتش عربی یا سوری ارشی تاخین اشرفیه و شیخ مقصود لحلب کرن و آسایش نافخوی تاخان که سر بره و بریا خسره لهمبری ویکه بتوندی برابانی کرد تاخا اشرفیه به تمامی جالی هزین ارتش عربی و سوری و هاتیه گرتن لی حتانی نهاجی یا که جالی آسایش نافخو و هاتیه راگهاندن حتی نهاجی برخودان تیدا بردوام دکه مامک و برازایوی لتاخو اشرفیه ده نخوشخانه که ده جالی چکدارین گروبین سربرتش عربی سوریه هاتن کشتن کسو کارین کشتیان ده بشن او بقصدی هاتن کشتن گله لچاوینوان هاتن خستن افکار من مصطفی گوران چوی مالا کسو کارکی وان لحوله ریکو زانیارین زیده تر درباره وی بویاری ده تماشاوانان بەڵێ سیما ڕووداوەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود لە سووریا ینی دڵگرانی هەموو هاونیشتیمانیانی لێکەوتۆ بەتایبەت ئەوانەی کەوا کە سوکاریان لەو دووگەڕەکە کوردنشینە هەیە لە حەلەب بۆ ئێسێمە لە ماڵباتی کاگوەلیت خۆجەین کە دوێنێشە و دوو کەسی نزیکی خۆیان کە کوڕەپووری کاگوەلیدن لە نێو نەخۆشخانە کە ئەوەن مەدەنین و پزیشکن لە ئەرچی خۆیان دابنەوە و نەخۆشخانەکەشی خۆیان بووە بەڵام کاتێ چەکدارەکان چونەتە نێو نەخۆشخانە بێ ئەوەی کە چەکیان پێ بتن ڕاستەخۆ ئەوانیان کوشتە ئێستا بۆ سەرەدای بزانین زانیاریەکان چۆن و بۆچی کوژراون و چۆن کوژراون لە کاگوەلی قسەدەن کاگوەلی سەرەتا سەرخۆشیتان لێ دەکەین خوافیان کە ئیشاڵڵا چۆن ڕووداوەکە ڕوویدا زانیاریمان پێ بدە ئەو دوو هاونیشتیمانیە کە کوڕاپووری جەنابەتن چۆن کوژراون بريجي السلام عليكم رحمة الشهيد مابل مالبتا مابل كري بركم دكتور عثمان دكتور خليل مالبتوان حمو هنا كري بركم لونا خدا نخشخانة الأشرفية نخشخانة عثمانة هنا مدنينا دبر المورمان يك عدنان يك جبرازيوي علي عثمان هنا المدني بون الوزارة ضمن فريق طبي دابون لنخشخانة مانجو أم بارزيا نخشخانة خوبكن لوين دار معنا ساعتنا التليفون اللي قرم بو قلت ان كتلنا خشخانه او كنا فراد جيرانه عدنان وعلي با جيرانه ما قو زور باشا ما تليفون برايوي دكتور خليل كر دكتور خليل يقر جيش وان تليفون كر ضباط وانا قلت ان شاء الله تشناي امي بردن شو المشكله نيني بيشتي ساعات دوس سي شافو نفرق جيرانه وان دا كتبوا قلت بتماشاكم نخشخانه كاتشليات جماعه كيماي كيمري كيماي دا كانت تماشا كرن ناو تشاوي عدناني قول لي دابون لقر علي تصفيه كربون حردو بيك واكشتن باشا وانا كر خالتاتنا كر خالتك مننا بله هردو كر خالتك مننا ولا حلب رودنن وإنساني مدنينا نعلى خطيهم حزبارة هنا ناتكلي حزبي دب ناتكلي مشاكل جرابن أوانا دوال خسخانة قول لباران كران شون بو أوا نخشخانة بون قصف لسر حي أشرفية ودرناها بون أو ناس خداني نخشخانة ندرنا شون
حمود فريق الطبي الدكتور عثمان درشو الدكتور خليل درشو أوانا مان وك حرس يعني قلت بلا نخوشخانه ما بپارزن او ملتی خب نخوشخانه بپارزن او نو داره من وقتی جيش داخلي اشرفيه بو داخلي اشرفيه بو او وقتی تماشای کردن دست ویدا تماشای کردن زیر و پراجی پیبون تصفیه کردن علی تصفیه کردن يعني أوانا قل لباران كرابون قل كلاشكوف الدمانتي چون يعني كجرابون أقرب زاني او معلومات الكلمنيه دبي ام يعني ازدور نبوم از بيجم يعني بس وقت خبري معايا رسم معنا بقولي لي دانا كشت التصفيه برچيان كوتبو لسرچاوي كتي لسرچاوي بحرمتشي كجرابون يعني بأنقذ ليان درابون بقصدي كشتنا يعني تذكرنا خوشخانه كإنساني كمدني سلاح بينيه يعني باران نبو بقول لك كجران بقول لك كشتنا بله يعني أنا مثلا قصف عشوائي أو دار أو شتنا بو تصفية بو داخلي مستشفى بينا خوش بري تصفية بنيف ساعتين تليفون لقرمه بون هیچ مشکلی نه بگو عمل نخوشخانه چه مشکل منیه برای لگرم بو برای دانمارک لگرم بو ابو جمیل محمد اوجی لگرم بو گوتی و علی و عدنا و حکومت برنا پشتی و خبر يعني اوي كوا اواني كشتوا هيزي تقداري حكومه سوريا يعني خاشي ديكا لا اي حكومه سوريا بون حكومه سوريا او انا داخلي اشرفيه بون او انا داخلي بون او انا تصفيه كر تصفيه ابو يعني ساعاتن اوان يعني كوات من ناو خاصخانه اوان دزجير كراون ساعاتن كجراون والله معلوماتي من حطاني ساعات نو نخوشخانه بون داخل اشرفيه نبو بون بشتي داخلي اشرفيه بون نخوشخانه وانجي للريزي يكما الريزي وقت داخلي اشرفيه دبي لكن حديقي نيزيك يعني زور نيزيك ريزي يكما حسابك السريان وقت السريان داخلي اشرفيه دبي ريزي يكما لوين داره وقت داخلي بونه او چک دارنا جيش سوري داخلي ببون كاتبوا ناخوشخانه كنترول دكن يعني الارهابي درها مثلا قصدي كست دهابي درها او تشتاجي نبو او ناجي انساني مدني بون انساني مدني بون كاغ وليد اگر ناوكانيان بدرستي بمان بلو 8 سال وخيزان دهر من داليان هبو بله عدنان تقريبا مواليد عنده 1907 زاروكي خواهنا چار کچک دو کچک و دو کرک خانه دكتور خليل هيا كشكي خاجي انا ومن دال اوجي يعني شهر من دال شهر نبي اي علي دو من دالي علي جي دو من دالي حي صالو حفصه علي 8 سال علي ما قشكا تقريبا مواليد نودو بيج نودو سي اون دار تقريبا انا بزيش قبل نام خوشخانه نخوشخانه بري علي صيدلي بو صيدلي درمان خانه بو درمان خانه بو عدنان جي صاحبي نخوشخانه او جينا صاحبي نخوشخانه او وين دار داوام ذكر ناوي نخوشخانه كاب زمر عثمان اگر ناوي نخوشخانه كمان بي بلاي نخوشخانه كي هيچ بوا نخوشخانه اي جروب يعني براي هافنا بين شش برانا اي دكتور عثمان دكتور خليله دكتور محمد احمد دكتور سيدالي احمد هاي سيدالي احمد عثمان دكتور حمو عائله وان مالبات وان حمو دكتورنا يعني حمو اي تحاليل طبيه خاندي اي درمان خانه هاي نخوشخانه تايبد نخوشخانه عثمان نخوشخانه عثمان بناوي جروبي عائله خدانا بو حمو برا شريكن يعني بيك وانا حمو شريكن بيك وانا حونا جروب يعني بيك وابن او نخوشخانه لكي ودرست كرايا او 2014 او نخوشخانه حاضر بو امجل الافتتاحيه حاضر بو وقت 2014 2013 بو 13 بو او نخوشخانه دروس كرن حاضر كرن مال بعد حمول لدكتور لروسيا خرجي بون يعني دربه جاني خد دربه بون حموات او نخوشخانه بيك و جروب دانا لو سن كس لو نخوشخانه كاري دكرت يعني حفت طابقه قنابه بلكي 5 نفر ازانم عامل ودكتور جي حمو اختصاصات يذهبوا يعني عظمي جراحيه ابو حمد اشتدابي قلبيه تذهبوا حرت اشتدابوا نخوشخانه بتايبات بو يعني اول نخوشخانه بقشتي بو صالح عملياتي هبو هم بيداوي كاني هبو كسك بسباي عملياتي جورو وقسكو هم تدا دكرا حمود اشتي تذهبوا ولاده تذهبوا عملياتي تذهبوا عظميه تذهبوا بوليا وحمود اشتي يعني اختص طيبات ويا حتى اشتي تذهبوا عمليه حمود اشتي تذهبوا يعني دكتوره صباح هي اوجي نسائيه خزاني دكتور خليل دكتوره نزيهه شيخو اوجي خزاني دكتور عثمانه يعني عائله حمو خوب يعني عائلي بيك وابن كاك ولي تنيا عدنان عثمان وعلي عثمان دون شو كجران لو نخوشخانه كسي ديكش هي كجرابي معلوماتي من عدنان وعلي بس كشتن نفري جدا هابو عربو ناكشتنا
او وجي بيجم يعني وقت العمدنا على الهويه يعني سر نفيسه عالم كشتنا معلومات يعني الناس استا او دو كسا جيرابون ايوا قصتان لقال كردبو كقوتيان حكومة هاتنو يعني دست بسرين وزانيان اوانا كردن انزا كشتيتيان بله زانن او ناخشخانه عثمان كرده خلق عفريننا او انا جيانا وان لحلب صالح تقريبا 1960 لحلب بون يعني طبقات فقير بون اما بيجوا يعني ما جيانا ما أو يعني ما بيجوا جيانا ما بهفر ما صفر ده ما دس بيكري او دكتوراني كوالي وبن عرب بن ناوي زاني او كوان كجراي باسكن شاگرد که عرب بون نازانم دكتور نبو ام معلومات ناوي نازانم نفرکی هبو او انا كشتنا بس دو نفر كشتنا عدنان وعلي با كشتن بس او دو نفر او دو نفر نكشتن بله سيدي باشا يعني دكتوري ديك امن خوشخانه مولاتي هبوا لوزارة تندرستي لمحافظة يعني الرسمي بوا بله اواتر وزارة الصحة تندرستي مضبوط موافقه خود شتي خو او 10 سال 15 سال تقريبا شغل دكي 2013 12 دست بيكر افتتاحية كرن وافتتاحية ابو زمان رجيم بشار ده او وقت ده هبو يعني او وقت افتتاحية كرن او دو دكتوري كوا كجراون خلچي چندرن خلچي عفرين خلچي رجاوي كردستان لچي خونديانا بله او انا خلق عفرين هنا خريج روسيا انا حمول روسيا او انا تخرجي كرنا دكتور خليل دكتور عثمان دكتوره نزيهه دكتوره صباح دكتور خليل صالتن لروسيا خوندان صالتن تخرجيان كرديان دكتور عثمان قديما يعني صالح اشتداز كان متخرجي كري او بله دكتور عثمان دكتور عثمان صاحبي نخش خانه اي دكتور عدنان او علي او انا لتشي خونديانا عدنان نخاندي بس علي لروسيا خاندي او صالتن تخرجي كر علي تقريبا 2002 و 2003 تخرج كر هات نخش خانه دس بيكر بله اري اوي علي صيدليه بوا كروسيا خونديتي علي روسيا خاندي علي بو علي روسيا با عدنان جي مدنيه او وك خدمتكاري نخوشخانه ديك اداري بو فني بو يعني استا علي صيدلاني بو لنخوشخانه ولا روسيا خونديتي وعدنانيش اداري بو اداري فني بو عدنان اداري فني بو علي جي اللي صار نخوش درمان خانه بو صيدلي بو او شيء خودكر وما نخشخانه درنك هاتن قلت ام نخشخانه هو بارزن او نخشخانه بجنيل وناتشن ام انساني مدنينا يعني قد تشتكي وساي مثلا قد تشتكي علاقاتي خو بسياسته يا مثلا بحزبنا يا تشرحها بسدي صد او جدار كتانا استنى خوشخانه عثمان تيلي بسر هاتوا بردوام لكار يعني تقدر كان حكومه سوريا دستيان بسر داغرتيا تزاني ريكته لسر نخوشخانه او دقيق معلومات مني وزانم نخشخانه داخل روايه يعني هندي قذيفه ليكتن وهندي سلاح وبوم باران كرنا او يعني نظام شونلاك او دقيق شونلاك نخشخانه كالت شونك لسريانا لاشرفيه بالضبط منطقه كناويتيا نخشخانه الاشرفيه يكم تداخلي جسريان تداخلي اشرفيه دبي نخشخانه عثمان نزيكي حديقيه لوين داري بل نخشخانه عثمان بله هیچ هێرشێک لە کاتی شەڕەکان بۆ سەر ئەشرەفەیە هیچ تۆپ و موشتێکی بەرکەوتووە نەخۆشخانەکە؟ بەێ ئەوە یەکەم جار نییە دە زمانی ڕێژیمێداژی بەردەوام هەر جارێ شەڕ دەبووی نەخۆشخانە ینی هەرجار تومانباران دەکردن قورشین لێ دەکات سیلاح لێ دەکات ئەوە جارە یەکەم نییە ینی بەری معلومات منایە هەر تقریبا هەر شەڕێک دەبێت ئەشرەفیە و شە مەسعود او شرا دبي نخشخانه دواجهه ده جي برز بلنده هر جار بجار او تشتا يعني بسر نخشخانه دته يكم جارنيه او قالك يعني محاوله دكن يعني او نخشخانه تيك بدن براستي يعني قالك او يعني وقت دبين ان تشاي وان تحمل لاقي انساني كرد جماعه الكرد العفريني هاتنا لحلب دست او كاري كرن نخشخانه هيا عالم تشاوي تحملناك باشا تدا خوازيك تيت بانغوازيك هي بو رايغشتي يعني بانغوازك بانغوازي من ازبيشم حسبي الله ونعم الوكيل ملاتي كرد بردوام ام تم دبن دستادانا زنبي ماتشي ام كردنا يعني بسر نفيسي ما بكوجن لسر نفيسي يعني اول زنبي ماتشي چه زنبي ما هي حطاني كانجي امي بسكن بنزل ماتي فانادا لافضل ما سر ملات فقير سيفيلا داتي يعني او ملاتي اشرفيه حمون تشيك دارنيني حمو سلاح رانا كريم مدني تدا قال لك انا نها دبره يمج اشرفيه دركتنا دبره يمن حلبي اوارانا او جي اوارانا
يعني تأم مدنينا أم ناس سلاح رادكن نام تكلي حزبات دبن نام تكلي شرب كسي رادكن يعني جماب يعني أم تشمد خازن أم كفا بتشن أم كفا بتشن أم نزان خدي رب العالمين رحمه خدي لي بجي خد جنات من صبرك يبدي مالبتا وانا مالبتا الشهيد ماجيا إن الله مع الصابرين حسبنا الله ونعم الوكيل دوباره خدا صبوری تام داتن زور سپاس سیما دەمەوێت ئەو دیمەنی ئەو دوو کەسەت نیشان بدەم کە کاگوەلیت باسی کرد ئەمە عەدنان عوسمانە ئەو یەکێکە 1970 لەدایک بووە ئیداری بووە لە نەخۆشخانەکە ئەمە دوێنێ شەو وەکو خۆی باسی لێوە کرد دوای ئەوەی چەکدارەکان چوونەتە ژوورێ دەست بەسەریان کردن و دوایێ لێداون دیمەنی دوای کوژرانیش هەیە کەوا گولە بە نیوچەوانیان کەوتووە هەیە بە نیوچەوانی کەوتووە ئەمەش عالیە عالی عوسمان کە برازای عەدنانە سەیدەڵانیە بەشی دەرمانسازی تەواو کردیە لە رووسیا ئەم دوانە دوێنێ شەو لە نەخۆشخانەی عوسمان کە تایبەتە بە خۆیان نەخۆشخانەیەش تایبەتی خۆیان و ماڵباتەکەی خۆیانە ئەم دوانە دوێنێ شەو لە نەخۆشخانە دوای ئەوەی چەکدارەکان چوونە ئەم دوانەیان کوشتووە. دیمەنە گەشتیە ڕووداوێ کۆتێدا ڕەوشا خەڵکێ لە تاخە شێخ مەقسوود دیار دەبە خەڵک کۆم بوویە و نزانە کۆ دێ بچن بمینن و چ بکەن. دەبینن ملت خۆ حەیریەژی ودی ئۆرتۆق مەمەڕێک گەراکەش بووە ملەتۆ دارێ من بێ سەرمێدۆ وڵە دەنگیمە پێگینێ هەموو ملەتێمە خاصەتەن جا أبيوناتمك ومنظوم عبده والسيبان حمو إيجو نقاط جيه خاطرتنا لسه بشتبه ملتي ببين صدق بريندار الماجي هنا بصدا شهيد الماجي هنا كلها هبال تدخل كان بمصالح الكل بريش حمو كردارة هرول الشيخ مقصودة وكون دبينان ملات خو حيريجي ودی ئۆرتۆق مەمەڕێک گەراکەش بووە ملەتۆ دارێ من بێ سەرمێدۆ وڵە دەنگیمە پێگینێ هەموو ملەتێمە خاصەتەن جا ئەبیونەتمێک ومەنظوم عبده والسیپان حمو إيجو نقاط جيه خاطرتنا لسه بشتبه ملتي ببين صدق بريندار الماجي هنا بصدا شهيد الماجي هنا كلها هبال تدخل كان بمصالح الكل هرول الشيخ مقصودة وكون دبينان ملات خو حيريجي ودي أرتاق ممرك جراكش بوه ملاتو دارب من بي سرميدو بخازن به طاقه آلی سیاسی دا بشکینن ایرادا بگلی بشکینن ام بهیدین سروک نتیروان برازانی سروک برز مسعود برازانی هر کس به آلی خدا مداخله بکه امینه که لسر خوب پیشاندن و نرازی بونن کل ایران و رجلت کردستان و چند روز بلاف دبن چند روز هنن بسکنن اما یکم جار بچن هنک دیمن هیا لپارزگاه اردبیل لباکورا روژا و یا سوریه هیک و ایرانی هیک و اف دیمنان جالی آژانسا دنگو بحثان یا فرانسی و هاتیه بلاف کردن که تیوگوستن که کمک کمبونا کمک آلی گرین حکومت اسلامی ایرانی که لأردبیل بلاویه هر حال قلبه که اردبیل پارزگاه که آذری نشینه لباکورا روژاوا ایران جی دگره هر دو شب لأردبیل جی نرازی بون و خوبشاندان بر فرح رودابون هبون بردوام دگره نهاجی آلیگرین حکومت نکو در کتن پشکیری خوب و حکومت نشان دادن شبا رابهوری حتی بربانگایی رو لبدهان باجارو که ایران و رجلت کردستان خب پیشاندان و نرازیبون هبون و لچند جهانجی شر و آلوزین مزن درکتن لگوری مالپر جهانی ین نرخاندن روشا اینترنت حکومت ایران جه ایوارا ده و اینترنت و هر روزا سیم کارت تلفنی لسرانسری وی والاتی قد کردیه دیمن او نوچه به زحمتی بلاف دبن هروها حتی آماده که نوه نوچه جی مالپرین نوچهیان ین نافخوی ین ایران توی مالپرین فرمی
ین وی ولاتی جی و نابن لروجلات کردستان خو پیشاندان لکرماشان و خرماوی بون صدم آلوزیان لگوری زانیارین که به زحمت به دست دکوین شوا در باسپوی پشتی قطبون اینترنت دنابرا خو پیشاندر ناف کرمانشان و هزن اولیا ایران آلوزین مزن در کتنه و لگوری دیمنین که بلا بونه چندین خو پیشاندر ببرین گران لسر عرده کتنه اراتی گوتن که چند کسان جی جان خوش دستانه هر وها اف خو پیشاندانان بردوام دکن دیمن شوتاندن اتومبیل که یا کو سر اکران رودا بده بینن لتهران کته گوتن یا هزن اولهیا ایرانیه گوری رخصتنا مافی مروبان یا ایران جدسپیک خو پیشاندانان و حتانی نها هری کم 45 خو پیشاندر هاتنه کشتن که 8 جوان زاروکن رخصتن هروسا آماجه به وی که جی کریه که زیدتری 2000 کس هاتنه گرتن مدیا فرمی یا ایران جی کشتنا 21 کسان پشت راست کریه شوا رابهوری لپرانی جهن تهران جی خو پیشاندان و نرازی بونن گلکی مزن برفره بره و چون اول چند جهان جی آلوزی درکتن گوری مالپرا فارس یا نیف فرمی حکومت لتاخین صادقیه نارمک نازی آباد هفتوز اول جاده یا نافدار یا ولی اصر خو پیشاندان این برفره چه بون او به درشمن لدجی دستلات وان خو پیشاندانان حتانی بربانگا سوبیجی بردوام کرن اروافجی دیمن قادا حیوا سور لنافچیان نارمکا تهرانیه لهنک نافچیان جی پیکر قاسم سلیمانی کو پیشی کو هاتبو کشتن لگلک باجارین ایرانی هاتبو دانین او پیکر وی هاتیه شکاندن حتی بگره 2 شب لباجار کرمانی یه قاسم سلیمانی بخوشی پیکر قاسم سلیمانی هات شکاندن و آگر بردانی افدیمن لپارزگاه اردبیلیه لباکور ایرانیه پارزگاه که آذری نشینه وکی که ده دیمن انداجی دیاره اتومبیله که هزین اولهی ایران حاتیه شوتاندن پارزگاه اردبیله ده که باکور روژاوه ایرانه لحرم آذربایجانه و لقنطار جای سبلانه لمشهد جی که دوامین باجار مزن یا ایران تی ناس کرن روژا پین شنبه گرف هات دار خستن دکان و بازار نهاتن وکرن و لگلک جهان خوب پیشاندر کم ببون اف دیمن یک جوان آواهین که لبر تلویزیون فرمی یا ایران الاصفهانه یا کسین که ویدیو تومار کرنه ده بیشن آواهی هاتیه شوتاندن حتی نه او نوچه بباشی نه هاتیه پشتاس کنن لیدی من گلک بلاو بونه که خلکه او دی آواهی رادیو تلویزیون ایران الاصفهان شوتاندنه لکرجه جی ده بردوامی خو پیشاندان دا شوا رابهوری لنافچه گوهردشت کمبون و هرها خو پیشاندان هاتن دار خستن ده خو پیشانداران دروش من دجی کمار اسلامی گوتن حولها لعظیمیه یا کرجی جی خو پیشاندان و نرازی بون هبون جبلی عظیمیه لفردیس جی خو پیشاندان و آلوزین گلکی دوش درکتن افدیمن جبر آواهی قای مقامتی باجار گرگان ناوندا پارزگاه گلستانه ده ویدیو ده آماجه به وی که تکرن که آواهی قای مقامتی هاتیه شوتاندن پارزگاه گلستان یک جه پارزگاه باکور ایرانیه لطاخ کردان ین حلب شرکی دجوار دنابرا هزین ریوبریا خسر و کمین سربرتش عربی یا سوری و رودا ده انجام شر و بمباران ده زیدتری 140,000 کس کوچبر بون و روشک مروویا خراب در کتیه هولی ارتش عربی یا سوری آگر بس راگاندیه و جبو و کشین و هزین کردی دم دست نشان کریه شر سيرو جان لحلبة أو كوشبر كرنا مزنو بتشوك أجبر شرو بفشونان لتاخن أشرفية وشيخ مقصودة جو برانيا نشتجهن وان كردن نشار معنا مالو ملكين خوا بتركينن أنا طلعت أنا وعائلتي از تاوی مالبات آخا کوچبر بوم از به هفجین و زاروکن خوره درکتم همو کسین لدورا منن به هفجین کچ و زاروکن خوره کوچبر بونه جبر ترس و مترسیا لورد قومه درکتنه دروه
زێدەتری 140,000 نیشتەجێهێن هەرێمێ کۆچبەر بوونەوە بەرێ خۆدانە مزگەفت و ستارگەهان. پەفچوونێن دنابەرە هێزن ئاسایشە سەر برێڤەبەریا خۆسەر و گروپێن چەکدار ئێن سەر بە ئارتێشە عەرەبیە سووریڤە. ڕەوشە مرۆڤی لەوان هەردوو تاخان خراپ کریە. بمبارانی خانی مزگەفت و نەخۆشخانەژی دانە بەرخوا. 14 سالên em di nava şer de ne. Bila bidawî be. Em dixwazin bi aştî bişîne. Ji vê yekê zêdetir em çi tişî naxwazin. وەزارەتە بەرەڤانیا سووریێ سبەهانە هێچلەیەدا ئاگر بەس ڕاگەهاند و دەمەکە دیارکردی ji بۆ vekişîna hêzên ser bi rêveberiya xweser ve ji wan taxên Helebê destnîşan kir. لگوری زانیارین که یه هریداوی کنها گشتن دست رودا ولی تاخ شیخ مقصود آرامیه که حتی نهات شروع پفچونه کتنه دنگی گلانای بیستن دیمن این که لمدی عربی دا جبالا بونه هنک دوکل و دومان هیا لی آرامیه تقین و بمباران حتنه سکناندن دبکو او دوکل و دومان که هیا جی انجام شر ده شب بویه لی روشنال شیخ مقصود آرامه افسرو که مالا ازیدیان لحلب راگاند کو مترسیا کمکوژیه که لسر کردن ازیدی و کردان بگشتی لتاخین اشرفیه و شیخ مقصوده هیا و دبیجه نها لپشت کامیرایان خلک دوکوژن و اشکنجه دکن مناف جافو افسرو که مالا ازیدیان لحلب بشتاری بولتنا دمجمیر 11 یا طورا مدیا یا رودا بو و راگاهاند ارشک هوانه به همو جور چکن گلان لدیجی ما پیکات به هزاران توپ لدیجی ما بکارانین جافو گوت زیدتری 300 مال هاتن حرفاندن و لتاخین شیخ مقصود و اشرفیه حجمار شهید و برینداران گلکی زیده از دکارم بیجم به 10,000 توپاران بسرمده هاتن ج تانکان ج موشکان ج يعني تشكين زرخي حميتش بسرمدهات دردوري دسيسد مال هاتن الوشاندن قالك برينداري ما هنا وقالك شيدي مجي هنا هلبت آنها وكوجي آني الزمان يعني اگر بستك هيا هولدان دسواردانا هناك دولتنا وقصدي هيا هو يعني وكا جينوسايد بسكن اجبركو نتني آلين لشكري آرماج دكن حمي سيفيل حمي كسي نشتجي آرماج دكن قدرك ملتج حردو طاقان درب دربو يعني الهاوير دوري حلبي اما هنا جي در دوري 200,000 حتى 250,000 نشتجين ما همولاتين ما دو داري دانا لبندا بریاره که شر راوستاندن و چاره سرکرنا وی پرسکریگه شاندکه پلبلن یا یکی تو اروپا جیگشت شامه بریاره لگل سروک حکومت قناخا و گوهزا سوریه احمد شعر بجوه دی چابره کرن که روش حلبه و دخواست پارسنا مافی نتوه و پیکاته یان در روژه با گوتو بجین و شانده اروپی دابن اورسولا وندرلاین سروک کمیسیون اروپا وست به اینه نه ماهی که 2026 گشت شامی جالی وزیر درو سوریه اسد شیبانی و هات پیشوازی کردن جبلی وندرلاین سروک انجمن اروپا آنتونیو کوستاجی دنافشانده که تو اروپا دایه اما یکم سردانا سروک کمیسیون و سروک انجمن اروپا جبو شامی کو پیش حرفین رژیم اسد بکته پاولا پینو بردفق کمیسیون دو کنفرانس اگر روزنامه‌نگاری در بروکسل راگاند کو سردان وندرلاین یا بو شامی بشکه ج گشتک برفرهتر یا رجلاتا ناوین که آرمانجه به حس کرنا پیوندیان او گوتو بیش کرنا روشا نافچیه. وزارت درویه چینی جی درباره ارشن سرتاخین اشرفیه و شیخ مقصود یک کردنشین لحلب راگاند ام هیوی دکن که دمک هریزوده آشتی و سقامگیری لسوریه سرور ببه. اف پیام وزارت درویه چینی ده برسوا پرسه که ریوبر اوفیس رودا لپکین پایتخت مهدی فرج هات کو ایرو اینه بنویسکی برسوا هاتیه داین. وزارت درویه چینی ده برسوا خود نویسیه چین هیوی دکه که سوریه بلز بگیجه آشتی و سقامگیریه. هروها هیوی دکه که همو آلی لسوریه بکاربن به ریال هفکرنه که سیاسی پلانه که آوا کرنه ببنه که
برژوندین گل مسوگر بکن. هروا وزارت در و بلژیکا جی راگهاندیا کو روشا حلبه گفل سر آرامیا نافچه و هشیاری جیدا کو والایه که اولهیه ده برژوندیا داش دا چید به. وزارت در و بلژیکا ده برسوا ایمیل که در جتور مدیا رودا و راگهاند گرینیدان به همو آلیان یک جخالین سرکه یه نرینامه جبو پاراسنا مافین سوریان لحمو نتوه و اولان بی جداهی. بلژیکا کرد و که هفپیمانه که هیجا بناف دکه و تیکس کرد که سوریه ولاته کی پر آلی و فرنتوه تایفی و جواکیه دوی مافین همو آلیان تده پاراسی بن. بلژیکا درباره قربانیان سویل ده نگرانی خوانی زمان و دخواست همو آلیان کرد که خور راگرن ولاتین سویل بپارزن و لچاره سریه که آشتیانه و دیپلوماتیک بگرن. حکومت بلژیکا هشیاری دایه که پفچون نتنه مترسینه لسر ولاتین سویل بلکه گفن لآرامی و یا نافخوی سوریه و آرامی یا نافچهجی دکه و دبن صدم والاییه که کومن تروریستی جه سوده وردگرن. نونر امریکا با کاروبار سوریه دبیجه ولاتوی حول ده آگربست لتاخین کردان ین حلبه درش بکه. تون باراک نونر امریکا با کاروبار سوریه ده پیامه که ده پیشوازی ولات خود لهمبری راگهاندن آگربست که دمکی یا لتاخین اشرفیه و شیخ مقصود باجرین حلبه آنی زمان که شب را بهوری دنابرا هزین سوریه دموکراتیک حسده و حکومت سوریه ده پیکاتیه. تون باراک آماجه به که دا که هیویا وان زیده یا که داویا و هفته ببد دست پیکک جبو آرامیه که دم درش و هروا دست پیکنا گوتو بیشه که کورتش دنابرا آلیان دا. ده بشه که دنیا پیام خود باراک را گاندیه او آگر بس ده ببد دست پیکا کارکی گرینگ جبو آراستکنا پیکاتین جداین سوریه و ولاتین جیران بربریه که هفبش که بر به اولهی برفرهی و آشتیه که بردوام و گاوان باویجه. هر وقت کسی لسرویه که کریه که توی که دبه آستنگی در کونجی برشمندی گشتی دویه که دایه که لشونا روبروبونا هفدو هفکاری به هل بجاردن. ارانو نرا ریوبریا خسل واشنگتن سینه محمد جیج رودا و گوت ارشک دجبار لسر تاخین شیخ مقصود و اشرفیه تینکرن آرمان جوان ارشانجی گوهرتنا دموگرافیا یا تاخین کردانه. هر روزا سینم گوت کو ده شهر پرسکریک ناینه چاره سر کرن و پیویسی به دانستاندن و دیالوگی هیا. يعني ريشكي قالكي خورت تندرول سرحمي قال ما دخازن او هرمي كردا فالا بكر ديموغرافيا او هرمي حمي فالا بكر وبقهرن افتشتكي راستي تشتكي خطر بو اش دس بيكي دس دمي ريكفتني كنيساني او ازاريجي ام قالكي يعني بفيرا غريداين ام دبين ام بويرانا ام دخازن جي افا بكن سوريا كينو بهفرا افا بكن ام حمي بيكاتين سوريا لين مخابن او ريشي كوشي بويا او ناكفي برجوانديه او قال سوريا تظاهره يعني ام برزدكن البرجوانديه كي افشل لا برجوانديه كردايه لا البرجوانديه قال سوريا كيف في شري في ددكي بوجي ام تمها ولدانك انكو اوشر راوستي وبالديالوجي وقفتو دي سجارة كدن ام شارة سربكن شارة سرية سياسية لا شارة سرية عسكري وام بديتن شار 10 سال بريجيمي اسدرا شارة سرية عسكري نبو داوية جيشو واذا ما قالك شارة سرية سياسي. چند کنگرسمن امریکی جی درباره روشا حلبه و ارش ارتش عربی سوریه بو سرتاخین کردان اشرفیه و شیخ مقصود جتور آمده یا رودا و آخفین یک جوان ریچ مکورمیکه گوده بجه کرد هر تم او خلق بو یک و حول دانه دوی جیهانه ده ریا خوکن لی مخابن پرانیا جاران او لهر ولاتکی وکه کمینتی ندیتن و ولاتی وان نینه. So I've always been a big fan of از حرتم بشتگیره که مزین ای پاراسنا کردامو گرنگ نینه لکیجان ولاتی بن
دەوێ ئەم vê bizanibin got Kurd nexwediye dewleta xwe ne. Wisa ye lewma wekî kesekî got di nav artêşê de bibûbe û li derveyî welat li Kendavê û Efxanistanê xizmet kiribe. Ez dibînim got Kurd hertim ew gel bûn got hewl dane riya xwe di vê cîhanê de vekin. Lê mixabin piraniya caran ew li her welatî wekî kemîne tên hesibandin û welatê wan ê taybet nîne. ئەمێ بوتەنێ سەر هەفدا بینن هەفکاری من بەردەوام من لەگەل وە بۆ ڕۆژەوێ حەتانی ڕۆژەکەدن سەرفراز و سەرکەفتی ببینن. ئینسانە قیمەتەیە بەو کاڵا و جلو بەرگ و ئۆتۆمبیلەی کە پێێتی یان ئەوە کاڵاکانە قیمەتەیە بە ئینسان. لە هەر شوێنەکە مرۆڤ بوو بە وەسیلە ئەو پرۆسەیە کارێکی ناخلاقیە. ئینسانەکان هێندە بەهایان بە کاڵاکان داوە کاڵاکان کۆنتترۆل ئینسانەکانیان کردووە. ئایا ئەگەر هەمومان نابینا بووین ئایا پێویستمان بەو شتە بووە؟ خانمێک لە پێناوی جانتایەکی مارکە ڕەنگە بەشێک لە کەرامەتی دانێ بەڕاستی. پیاوێک لە پێناوی لە دەستکردنی سەعاتێکی مارکەی وەکو ڕۆلێکس ڕەنگە تەنازولی گەورە بکات. تا ئێستا ڕۆشتن بە شوێنێکەوە هەست بە کەمی بکەن یان ناچن بۆ ئاهەنگە ئەو جلوبەرگەم نیەن. بە سادی بیرکەرەوە گەر ئایفۆن حەڤەکە و پێنەما گەر چاکەتەکە لە بەرانەما گەر سویچی سیارەکە و پێنەما ئەوی شەڵێ بایبای. نەخۆشخانەی سۆزی دەروی نەخۆشخانەیەکی پێویست و هەنووکەی بوو کە پێویستی کۆمەڵگا وای کرد کە ئەم نەخۆشخانەیە دروست بکرێ. سە بە خۆشحاڵیەوە کە نەخۆشیە دەرونەکانش لە لای زۆربەی خێزانەکان وەکو نەخۆشیە جەستەیەکان سەیرەکرێت. تعاملی ئێمە لەگەڵ نەخۆشە تعاملی کارمەند نییە لەگەڵ نەخۆشە تعاملی خۆمە لەگەڵ کەسێکی ئازیزی خۆم و وەکو کارێکی مرۆی. ئەوان لەخوا بەزیانە بۆ من کردەوە خوایتر من هیچم نەگەڕەکە. یعنی ئێمە تووشی ئەوە بووین کە ئەڵێن باشە ئێوە لەوێن خۆتان نەخۆشەکە ئەشۆن بۆیە پەرستارێکی تر لە خستەخانێکی ترەوە ناتوانێت بێتە سۆزی دەرونیە. خەڵک پێیان ئەڵێ فریشتە منەڵێم ڕەنگە لە فریشتەش گەورەتر بن چکە ئەوەی کە ئەوانەی کەن دایک و خوشک نایکە. دایکە هەست ناکەی شتێک کەمە؟ هەموو شتێک ئامادەیە کچم کەمێکی تر دایەنین ئەزانم برسیتانە؟ نا شتێک کەمە. هەر کەس ئەرکەکەی خۆی ئەزانێ؟ باڵێ دەی با بڕۆین دەی هێرش بەرن. منداڵەکان خواردن ئامادەیە. خواردن ئامادەیە ئێستا ئامادەیە. بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتوویت و هەموو ناونیشانەکان لێت نزیکن. ئێرە فلۆریاستیە و شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوەژاوی شاردا هێمنیەک ئەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێ بێڵیت.
سیستمێکی سکیۆرێتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخرا و وا دەکەن هەمیشە دڵنیابی. ئەمە فلۆریاستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆ بەدیهێنا. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک. دەچیت بۆ سەفەر و چاییەکەت بیر چووە. بە دڵنیاییەوە ئاگەڕێیتەوە چونکە چایەکەت چای دوو غەزالە. چای دوو غەزال. چای دوو غەزال بەرهەمی ناوچە بەرزەکانی سەیلانە بە جۆرێکە بە ڕەنگ و بۆن و تامەکەی دایناسیتەوە. چای دوو غەزال. ئەو ڕنگانی جوانی دەبەخشن لایسی کەلەر بەردەستن درۆشاوەم وەک ئەستێرە نهێنی جوان یەکەم چییە؟ ئێستا من زۆر بەبەختم لەگەڵ سیکەلە جوانترم بۆیەی سیکەلە. بەهۆی ئەو زەیتی زەیتونەی کە لە پێک هاتەکەیدا هەیە ڕەونەقێکی بێوانە دەبەخشێت بە قشەکانتان و لە هەر پاکەتێکدا بەهۆی بۆنی دوو کرێمی بۆیەی قژەوە بووەتە هەڵبژاردەی ملیۆنەها ئافرەتی جیهان. قشتان تاجی سەرتانە. قەیوان میرادۆر ڕابردوومان متمانەیە بۆ داهاتووتان. ئەی فیرگۆنیە فیرگۆنیە ئەو پارە دراوە هیچ کێیە؟ عیبە وا بڕوا بێ پاسەکە بفرۆشم نەڕۆمەتە نایگۆڕن. خاڵە ئەو تۆ ئیتاڵیت؟ خۆی نا قاوەکەی خواردوێتی ئۆتامی ئیتاڵیە لەگەڵ خواردنەوەی کەپۆچینۆی کۆفێلا ئەس بۆ پەڕی شارزای تێکەڵکردنی شیر و شەکر و قاوەکەی بکە قاوەیەک پڕ لە تام و بۆن و هەستی ئیتاڵی. چۆنە کۆفێلا؟ خۆشە کۆفێلا. یاری بکە و براوی گەشتێک بە دڵی خۆت. ڤاوچەری گەشتی جۆرە جۆر کە بەهای خەڵاتە گەورەکە دەگاتە 10 ملیۆن دینار. خۆت دیزایانی گەشتەکەت بکە بە دڵی خۆت چۆن دەتەوێت. یەڵڵا فڵای ئەپلیکیشنی ئاسیا سێڵدا بەسێرە گەشتی خەونەکانت ببەرەوە و شوێنی گەشتەکە بە دڵی خۆت دیاری بکە لەگەڵ چەندین خەڵاتی دیکە زیاتر یاری بکە و هەلی بەرنەوەت زیاد بکە. ji bo reklamkirin de tura medyaya Rûdawê de têkiliyê bi têra êjensî ra bikin bi van hejmarên li xwarê 0705 820 77 77 0772 820 77 77 دخوازن vê taxê alî siyasî da bişkînin îrada vê gelî bişkînin em bihêvîne Serûk Nêçîrvan Barazanî Serûk Birêz Mesûd Barazanî her kes bi aliyê xwe da mudaxele bike.
بینەری ڕوودا و ئەم کاتتان باش لە ستودیۆ لەگەڵ کۆنسڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر دانیشتوم بەڕێز ئەلبەرت فۆن بێکتە کۆنسڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر. بەڕێز کۆنسڵ پێم خۆش بوو تۆم بینی. گەلێکی سپاسیا بە خوێندناوە دکم. بەخێر بێ. کریسمس پیرۆز بێ و ئەمەوێ بپرسم کریسمس لە هەولێر و لە کوردستان چۆن بوو؟ پڕ خۆش بوو مەل کۆنسڵخانەیە ئاهەنگەکە بچووکە کریسمسێل دارخست مەکەشەیە دناو هێزن خۆیان سەربازی دەلبنگەها ئاسمانی ئەفرۆکەخانەیە هەولێرێ بەخۆند و مەراسیمەکە بچووک ساز کرد. پشترەژی مەش بۆ خواردنەکە خۆش کریسمسێ ئامادەکاریەکە پڕ باش کرد. چۆنە لێرەی چۆن بوو نەگەڕایتەوە ئەڵمانیا لەوێ هەندێک کریسمس وەکو ڕێ ڕسمیایانی زیاتر بایەخی هەیە. بەلێ هەنێک ژە هەفکارێن مەش بوو کریسمسێ ڤەگەریان ئەڵمانیایی لێ دوێ هەنێک هەفکارژی لەڤر بمینن یەن کومابوون مەبهەورە ئاهەنگ کرد. کللتوری کریسمست لە کوردستان بینی کریسیانی عەنکاوە شەقڵاوە و شوێنانەی ترچوویتە لایەن؟ ئەرێمە سەردا ناوانکریە هەروەها مە بەشداری مەراسیمەکە کریسمسێ لە دێرە ئاشووری یا ڕۆژهەلات کرد و پڕ بالکێش بوو. زۆر باشە. پەیوەندێکی بەهێزی کللتوری و بواری تریش لە نێوان ئەڵمانیا و کوردستان هەیە ئەمەوێ لەسەر کۆنسڵخانە قسە بکەم. تازەگی ئەمریکا گەورەترین کۆنسڵخانەی لە هەولێر کردەوە. پلانی ئێوە چییە؟ هیچ پلانێکتان هەیە بۆ فراوانکردنی کۆنسڵخانەی ئەڵمانیا لە کوردستان؟ دراستیە دە کۆنسڵخانەیە ئەمە لە گۆری پیڤانێن ئەڵمانیایژی سازیەکە مەزنە جهێمە پڕ باشە ئەم گەلێکی بووی جی کێفخۆشن ji ber vêyekê tu planeka me ji bo veguhestina cihekî din tune. زۆر باشە. ئایا ئەزانی خەڵکی کوردستان زۆر بەرهەمی ئەڵمانیان بەلاوە پەسەندە حەزیان لێتی بازرگانی نێوان کوردستان و وڵاتی ئێوە چۆنە؟ ئەس دبینم ku markeyên ئەڵمانی gelekî cihê baweriyê ne li gorî min ev yek ji bo kompaniyên ئەڵمانی pir erêniye. Ez wisa difikirim ku bazirganiyeka zêde û hawirdekirneka zêde ji Almanyayê heye. Bi baweriya min tişta ku pêwîst e em bikin ji bo pêşxistin û geşepêdana peywendiyên xweyên bazirganî henardekirina zêdetir a berhemên Kurdiye ji bo Almanyayê. Her wiha eger jîngeha giştî ya bazirganî jî guncaw be em veberhênanan zêdetir ên Almanî bînin Kurdistanê. کەواتە پلانەکە لەو بارەیەوە چۆنە شتێکی دیاریکراو هەیە بۆ برەودان بە بازرگانی نێوان بەرلین و هەولێر؟ ئەم بە بەردەوامی لەگەل ئۆدەیە بازرگانی یا ئەڵمانیای کار دکن و ئەرکێکی وێ پێشخستنا پەیوەندیên بازرگانیە لەڤر ئەم پشتگیریە شاندێن بازرگانی یەن هەرێما کوردستانê dikin و diçin ئەڵمانیایê وەک میناک بۆ پێشانگەهێن بازرگانی هەر وسا ئەم هاندانێ دidin ku aliyên ئەڵمان jî li vir beşdarî pêşangehên bazirganî bibin. Di destpêka meha Sibatê de em ê şandeka bazirganiyê ji Almanyayê bînin Bexda û Hewlêrê jî. Em hêvîdarin ev bibe handereka giring ji bo peywendiyên bazirganiyê Almanya û Kurdistanê. هەندێک کۆمپانیا لە کوردستان هەنیا ئەیانەوێ ببنە هاوبەش شەریک بریکار هی کۆمپانیا و براندەکانی ئەڵمانیا. ئەوە ئەکرێت ئاسانە؟ بیا من gelekî guncaw e wek te behs kir navûdengê brandên Almanî li vir pir baş e loma daxwazeka zêde li ser heye biya min odeya bazirganî ya Almanya ofîseka wê li Hewlêrê jî heye herdem dikare di vî warî de alîkar be loma daxwazek hebe ku bizanin kî dikare berhem û kelûpelan dabîn bike ew dem odeya bazirganî ya Almanyayê aliyê rast e. ساڵانێکە پرۆسەی چاکسازی و یەکسنەوەی هێزی پێشمەرگە لە کوردستان هەیە حکوومەتی ئەڵمانیاش ڕۆڵێکی دیاری لەو چاکساز و یەکسنەوەیەدا هەیە پرۆسەکە چۆنە بینی لێ ڕازیت هێواشە خێرایە چۆنە
بلا ئەم بێژن پرۆسە نەبووی ئاوایەک و ئەم دخوازن لێ باشە و ئەم دبینن پرۆسە بە پێشوە دچە بیا من ژوێ دەما کومە ئەف پرۆسە لەگەل هەفپەیمانێن خوا یەن دناو هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی دەدەست پێکرد مە پێشکەتنێن گرنگ بدەست خستن ji بۆ مە تشتێ گرنگ پاراستنە ئاسایش و ئارامیە vê herêmەیە بیا من هێزەکایە گرت یا پێشمەرگە ji بۆ wê مەبەستێ دێ ببە ئامورەکە پڕ گرنگ لۆماژی ئەم لەگەل هەفکارێن خوا یەن دناو هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی یا دژی داعشێ دەکار دکن ji بۆ کو ئەم ژvەیەکێ پشتڕاست بن ئەم بتەمامی نزانن پشتی بداوی هاتنە ئەرکە هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی یا دژی داعشێ دێچ بقەومە لەوما بیا من سیاسەتمەدارên کورد و فەرماندارên سەربازیên کورد ku سەرپرشتیە هێزên پێشمەرگە dikin daxwazeka azê de dilezdarkirina proseyê de heye ئاها باشە وتە پرۆسەکە ئەوە نییە کە ئێمە ئامانەوێت خاڵی لاوازی لە چیایە بیا من هەر ڕێخستنەکان و دەمژێرە دوێ ئەس تێ دگهم و لەڤر لە کوردستانê پارتی فێربوونەک و پێشمەرگەیەن وان ئێن خوا هەبن و ڕامانە هەبوونە یەک هێزا پێشمەرگە ji بۆ تەواهیە هەرێمێ تشتێکی نوویە لۆمە بیا من پێویستە ئەڤ یەک بتەمامی بجی ببە هەروەها پێویستە ئەمڕۆ حەقی زێدەتر ئەیەکیتیە دناو vê هێزێدە ببینن باشە ئێستا ئەمەوێ باسی ڤیزای ئەڵمانیا بکەم تۆزانی خەڵک لە کوردستان لە عێراق لەم ناوچەیە حەزەکەن بچنە ئەڵمانیا ئەڵمانیا وڵاتێکی خۆشە زۆر جاریش گلەیی لەو کەسانە ئەبیسرەیە کە داوای ڤیزاکەن ئەڵێن پرۆسەکە قورسە بە زووی وەڵام وەرناگرین زۆریشیان ڕەتەکرێنەوە ئەوە بۆچی مژار گرێدایی هەڤن یەکەم هەژمارەکە زێدە یا سەرلێدانên ڤیزەیە ژمەرە تێن di sala 2024 de bi giştî 17,500 serlêdanên me yên vîzeyê hebûn. Ew jî di kategoriyên cuda de ne. Ez nakevim nav hûrgiliyan. Lê tişta ku hevkarên min ên karûbarên vîzeyê dikin ji min re dibêjin. Ew ku mixabin li gorî beşên din ên vîzeyê li seranserê cîhanê formên serlêdanên taybet bi wergirtina vîzeyê nebirêk û pêkin. Ango serlêdan yan netemamin yan jî belgeyên sexte li gel tên pêşkêşkirin. Pêdaçûna li ser wan belgeyan jî li gorî rewşeka asayî pir zêdetir demê dixwaze. Ev yek ji wan sedeman e ku proseya vîzeyê li cem me hêdî dike. Loma jî kesên ku belgeyê netemam an sexte pêşkêş dikin, proseyê ji bo kesên din jî hêdî dikin. Lewma ez daxwazê ji her kesî dikim ku bihûrî li rênmayan binêrin ji bo pêşkêşkirina belgeyên temam ên ku ji bo vîzeyê pêwîst in. Ew dê bibe yekem pêngava wergirtina vîzeyê. Aha, têgêştim. جگە لە خەڵکی کوردستان بەشەکانی دیکەی کوردستان بۆ وەرگرتنی ڤیزا لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا و شوێنی تریشەوە ئایا هەمویان لە کۆنسڵخانەی ئەڵمانیا لە هەولێر داوای ڤیزاکەن ئێوە ڤیزای ئەوانی ژەدەن؟ ئەم بێژن بگشتی ji bo serlêdana vîzeyê divêt û nişteciyê wê navçeyê bîk û konsûlxane yan balyozxane lê kar dike. Rewşeka taybet ji bo xelkê Bakurê Rojhilatê Sûriyê heye. Çimkî balyozxaneya Almanyayê li Şamê niha karê vîzeyê nake. û nizanim jî dêkengî dest pê bike. Balyozxaneya me li wê derê heye. Lê hêj beşameya vîzeyê nîne. Lewma niha xelkê Bakur Rojhilatê Sûriyê yan bi giştî xelkê Sûriyê yên ku nişteciyê Sûriyê ne dikarin li Hewlêrê ji bo demeka dirêjtir daxwaza vîzeyê bikin. Wate ji bo mana zêdetirî not rojan. Ne vîzeya şenginê belkî vîzeya mana dem dirêj. زۆر باشە. لە چەند ساڵی ڕابردووە هیچ جۆرێک گەندەڵیەک لە پێدانی ڤیزا هەبووە لەلایەن ئەوانەی کە داوای ڤیزاکەن یا هەر شتێکی تری هاوشێوە. Li gorî min pirsgirêk li vir ew e ku gelek ofîs hene ku ji xelkê re dibêjin ew dikarin proseya vîzeyê bilezînin.
بیا من بڕیاوان ئۆفیسانەک و هەنێک ji belgeyên sexte tên çêkirin. Ez tenê dikarim wêyekê dubare bikim ku her kes dikare daxwaza vîzeyê bike û te sihêrbaziyek jê re nîne. Pir giring e ku belgeyên te temam bin. Lîsteyeka zelal li ser malpera me heye û her kes dikare bixwe wî karî bike. Di dawiyê de her kes نا نکاری بە ئاوایەکی ئۆنلاین داخوازیە پێشکەش بکی. لێ دکاری لیستێ بە ئاوایەکی ئۆنلاین ژمالپەرا کۆنسۆلخانەیە وەرگری. هەر کەس دکارە داخوازە ویزەیە پێشکەش بکە. تشتا گرنگ ئەوەکو ئەف کەس بخۆ بەرپرسیارێ داخوازە ویزەیە نە ئەو ئۆفیساک و ئالیکاریە کەسێکی دیکە. لۆمە دداویێدا سەرلێدەر بخۆ بەرپرسیارێوان بەلگایانە کوتێنە پێشکەشکردن. ئەمە مانای وایە هەندێک نووسینگە بەڵگەنامەی نادروست بە ئێوادەن بۆ وەرگرتنی ویزا یعنی بۆ ئەوەیە بچنە ئەڵمانیا و نەگەڕێنەوە داوای پەنابەری بکەن لەوێ دبەک و سەدەمێن جودا هەبن. دیارە کەسێک و بەلگەیەن سەختە پێشکەش دکن نابێژن کاچماوی کاری دکن. مەهەژمارەکە زێدەیە پەناخوازان ji عێراقی هەنا. ئەم د ئامارên xwe de cudahiyê di navbera xelkê naverasta Iraqê û Herêma Kurdistanê de nakin. Lê hîn jî Iraqî di rêza çaremîn a penaxwazan de ne li Almanyayê. Ji bo daxwazkirina mafê penaberiyê jî pêwîst e biçî Almanyayê. Rê neyasayî jî hene ji bo çûna Almanyayê yan jî xelk hewl didin û bo nimûne vîzeya geştyariyê bikarbînin û paşê daxwaza mafê penaberiyê bikin. سەبارەت بە کورد لە سووریا ڕۆژاوای کوردستان مەبەستم ئەوان داوای ویزای یەکگرتنەوەی خێزانەکەن ئایا هیچ ئاسانکارێکتان بۆ ئەوانە هەیە کە ماوەیەکە ئیشەکە ڕاگیراوە نا لە گۆری من هەنێک تەبلیهەوی چێبوویە جوورەیەکی دیاریکردی یە ویزەیە هەفگرتنا ماڵباتێ هەبوو و نەها هاتیە ڕاوەستاندن ئەو ژی پەیوەندی بە هەفگرتنا ماڵباتی ئەوان کەسان هەیە و ڕێبوان تێداین لە ئەڵمانیای بمینن چمکی دبەک و ڤەگەراوان بۆ وڵاتێوان ئێ بنگەهین مەترسیە سەر ژیاناوان چێ بکەن لێژ بۆ کەسێندن وەک کەسێن و دخوازن بچن جەم وڵاتیەکی ئەڵمان ئان کەسێکی کوبەرێ مافێ پەنابەریە لەور وەرگرتیە یان کەسێکی کوب ئاوایەکی یاسایی لە ئەڵمانیای کار دکە و مافێوی یێمانێ لەور هەیە و هەروەکی دن ئەف هەموو سەرلێدان هین بەردەوامن چ ئەو ژارێما کوردستانە عێراقێ بن ئانج باکو ڕۆژهەلاتی سووریە بن بەردەوامە ji bo kesên ku dixwazin biçin cem merevekî xwe li Almanyayê eger ew merevê wan bo nimûne mafêmanê hebe navendeka piştgiriyê ji aliyê IOM û bernameya alîkariya malbatan ve heye ew şêwirmendiyê didin û alîkariya xelkê dikin ji bo komkirina belgeyên pêwîst lê ew şêwir û alîkarî tenê ji bo wan rewşên taybet e حکوومەتی ئەڵمانیا جەخت لە دیپۆرتکردنەوەی ئەوانە کاکە مافی پەنابەریان ڕەت کراوە ئەم سیاسەتە سەبارەت بە ئێزیدیەکان چۆنە کە بە گەرمی پێشوازیان لێکراوە وەکوون هەموو دزانن دەما داعشێ ئێریش کرد بالاوێ نەتەنێ لەسەر کوردان بوو بەلکو گەلێکی لەسەر ئێزیدیان بوو ئەڵمانیای هەژمارەکە زێدە وەرگرت ئێزیدیەکانیش کوردن ببۆرن ئێزیدیەکانیش کوردن بەڵام ئاینیان جیاواز ئەدیکو بە هەر ئاوایی هەژمارەکە زێدەیە ئێزیدیان هەبوون و داخوازە مافێ پەنابەریە لە ئەڵمانیایە کردن و ئەو مافجوان ڕەهات داین لێ نەها ئەم ڕەوشێ گەلێکی جودات بینن کەسێن و مافێ پەنابەریە وەرگرتنە دکارن لە ئەڵمانیایە بمینن لێ کەسێن هەنە و داخوازەوان ئا پەنابەریە هاتیە ڕەتکردن divê welat biterkînin wek her kesekî din û mafê mayînê nîne ev yek ne tenê taybet bi êzidiyan e di bingeh de her kesê ku hewl bide mafê niştecîbûna daîmî li Almanyayê wergire û paşê daxwaza wî were redkirin di dawiyê de divê welat biterkîne loma agadarî ji wan re tê dayîn û daxwaz ji wan tê kirin ku bi daxwaza xwe welat biterkînin eger nekin hikûmeta Almanyayê rêyên xwe hene ji bo vegerandina wan kesan باشە هیچ داتایەکتان هەیە ئایا چەند کەسی ئەڵمانی کە پاسپۆرتی ئەڵمانیان هەیە لە هەرێمی کوردستان ئەژێ نا بڕاستی ت داتا نینن
ji ber ku tune çarî nîne ku xwelce me tomar bikin, em ji bo mebestên ewlehiyê û mijarên wiha daxwazê ji xelkê dikin ku bi awayekî xwestekî xwe li konsulxaneyê tomar bikin. Lê ew bi awayekî sereke ji bo wan Almanan e ku reh û rîçalên wan li Herêma Kurdistanê nînin. Em dizanin ku hejmareka zêdeya welatiyên xwedî dû regeznameyan hene. Lê hejmara wan em bi hûrî nizanin. Em texmîn dikin ku çend hezar kes bin. زۆر لەو گەنجانەی کوردستان کە دەرچووی زانکۆن یا ئامانجان خوێندن و ئیشکردنە حەزیان لێ بچنە ئەڵمانیا کار بکەن بخوێنن. چ جۆرە ئاسانکاریەک بۆ خوێنکار هەیە تا داوای کورسی ماسەر و دکتۆرا لە ئەڵمانیا بکە یا بۆ ئیش بچێتەوێ. دەرفەت هەنەش بۆ چوونە ئەڵمانیای دراستیەدا ئەڵمانیا پێشوازیە لوی جوورەیە پەناخوازان دکە چمکی گەلێکی حەوجەداری پەناخوازên jêhatiye lê mebest panaxwazên jêhatiye ew jî ji ber guharîna demografiya welatê me ye. Almanya civakeke bi temen e. Ji bo parastina asta aboriya xwe divê em pişta xwe bi wan biyaniyan girê bidin ku têne Almanyayê. Rêyên cuda hene. Bo nimûne eger niyeta weya xwendinê li Almanyayê hebe, saziya ve guharîna akademîk a Almanyayê heye ku şêwermendiyê pêşkêş dike. Lê her wiha vînek ji bo vekirina navendekê jî heye ku dê bibe hevahengiyek di navbera navenda Almanî ya ji bo derfetên kar veger û koçê li gel navenda hevbeş a krîzan ku a duyem ji aliyê Wezareta Navxweya Herêma Kurdistanê ve tê birêvebirin. Ew dê ofîsekê vekin ku tê de şêwirmendiya taybet bi koça hêza kar a jêhatî bo Almanyayê tê dayîn. زۆر باشە. دۆستێکم هەیە لێرە پەیمانگایەکی فێرکردنی زمانی ئەڵمانی هەیە. ئایوت ئێستا 200 پەرستار هەن خولی فێرکردنی زمانی ئەڵمانیان لای ئێمە تەواو کردووە، بڕوانامەشیان وەرگرتووە، بەڵام هەر لێرەن هێشتا. پرسیارەکە ئەمەیە میکانزمی یاسایی چییە بۆ ئەوەی ئەم گەنجانە بۆ ئیشکردن بچنە ئەڵمانیا؟ پێویستە ئەو ژی داخوازا ویزەیە بکەن. بە ئاوایەکی نۆرمال divê ji vir ve li karekê li Almanyayê bigerin. Ew jî karekî guncawa û peyda dibe. Dema ku karê xwe peyda kirin, dikarin daxwaza vîzeyê li gel bawernameya ziman û pêdiviyên din pêşkêş bikin. Ew prose bi awayekî navendî tê birêvebirin. Wate sazî li Almanyayê li daxwazên vîzeyê dinêrin. Lê di bingeh de konsulxaneya li vir pencereya xizmetguzariyan e ji bo wî cûreyê daxwazan. سیاسەتی کۆچبەری لە ئەڵمانیا تند کراوە وەکو پێشتر ئاسان نییە. چ پلانێکتان هەیە بۆ کارکردن لەگەڵ حکوومەتی کوردستان بۆ ڕاگررتنی کۆچی نایاسایی قاچاق لێرەوە بۆ ئەڵمانیا؟ سیاسەتا کۆچەیە ئەڵمانیایە divê حکوومەتا nû de tundtir bûye ev rast e. Tê bîrawa ku me hejmareka zêdeya penaxwazan nexasim ji Sûriyê wergirtin. Zêdetirî milyonek Sûrî di dema şerê navxweyiyê wî welatî de hatin Almanyayê. Ji bo berdewamî pêdana wî awayî, ji bo ku em bikarin penaberan wergirin, ew kesên ku tên çewsandin, kesên ku stemkarî li wan tê kirin, pêwîst e em wan kesan zêdetir sînordar bikin ku ti bingeheka wan a yasayî ji bo mana li Almanyayê nîne. Ev sedema wê tundbûnê ye. Em tenê dikarin şîretan li xelkê bikin ku dev ji koça neyasayî ya ber bi Almanyayê ve berdin. Çimkî gelekî metirsîdar e. Lê çûna wê zêde ye û her wiha bi rastî jî derfeta wergirtina mafê penaberiyê li Almanyayê pir kêm e. Çimkî pêwîst e tu bikarbî îsbat bikî ku tu ji aliyê siyasî ve rastî çewsandinê hatî. Lewma ew gotina ku derfetên min ên aborî yên kêm li Herêma Kurdistana Iraqê hene, nesedema ku tu daxwaza mafê penaberiyê bikî. Wekî min got, rê hene ji bo ku karkerên jêhatî û şareza biçin Almanyayê û pêwîst e ew rêbên karanîn
بمەبەستە وەرگرتنا ڤیزەی و چوونە ئەڵمانیایی بە ئاوایەک یاسایی. ئەو ڕێیەکە گەلێکی باشترە ژ بۆ پشتڕاستبوو ناژوەیەکێک و تشتێ دخوازی بدەست بخی. دەوێ پشتا خۆ پشیرەتێن وان کەسان نەگرێدیک و سوودێژی چووناتەیە ئەڵمانیای بڕێن نەیاسایی وەردەگرن. وت لە ساڵانی ڕابردووە لە وەختی شەڕی سووریا و عێراق و ئەمانەیە زیاتر لە 1 ملیۆن پەنابەرمان وەرگرتووە لە ئەڵمانیا. دوای ئەو چەند ساڵە پێت وایە کۆمەلگەی ئەڵمانی سوودێکی زۆری لەم خەڵکە وەرگرتووە یا تێڕوانینی تۆ چییە؟ هی کۆمەلگەکە چییە سەبارەت بەم هەموو بیانیەی لە وڵاتی ئێواژی؟ gelek Sûriyên ku hatna Almanyayê bi awayekî baş li gel civakê entegre bûne. Nimûne hejmareka zêde ya pizîşkan hatine. Bi nêrîna min zêdetirî 6000 pizîşk ji Sûriyê hatine ku niha beşeka girîng a sîstema maya tenduristiyê pêk tînin. Her wiha perestar ji Sûriyê hatine. Em hewl didin xelkê tevlî civaka xwe bikin. Bi rastî tiştekî pir baş e dema ku xwestekek ji bo entegrebûnê hebe. Ji ber ku wekî min got ji bo bazara kar, ji bo sîstema meya civakî, ji bo sîstema meya tenduristiyê pêwîstiya me bi wan kesan heye. Em bi wan gelekî kêfxweş in. Ji ber ku ew çanda me dewlemend dikin. Lê hin kes hene ku nikarin bimînin. Ji ber ku naxwazin entegre bibin yan pirsgirêkên wan bi vê yekê re hene. Em hewl didin alîkariya wan bikin ji bo vegera welatên xwe. Em hewl didin alîkariya welatan bikin ji bo rêxistinekirina derfetên vegerê yên balkêş û bisûd. Em hewl didin li Sûriyê vê yekê bikin. Her wiha em hewl didin li vir li Herêma Kurdistanê jî bikin. Mînak dibistaneka me ya taybet a Almanî heye ku nêzîkî 200 xwendekaran dihewîne. Bi awayekî serekî xizmeta wan kesan dike ku ji Almanyayê vegeriyana Herêma Kurdistanê. Ne ji ber ku hatine neçarkirin, belkî ev dibistan handereka giring e ji bo xelkê da ku bilbêjin binêre dikarim li Herêma Kurdistan û Hewlêrê jî perwerdeyeka baş ji bo zarokên xwe dabîn bikim. بەڕێز کۆنسۆڵ وەختێ باسی تێکەڵبوونی پەنابەرانەکەی بە کۆمەلگەی ئەڵمانی بۆ نمونە ژنێک تەمەنی 6 ساڵە وەکو خەسووم چۆن نەتوانێت لە کۆمەلگەی ئێوەیە تێکەڵ بێ لە کاتێکە هەموو تەمەنی لە ناو کۆمەلگەیەکی ترا بووە پەروەردەی جۆرێکی ترە کللتوری جۆرێکی ترە ئەوروپی نەبووە چۆن ئەم جۆرە کەسانە ئەتوانن تێکەڵ بن. بدیتنا من ئەو هەردەم بریارەکە پڕ کەسانەیە. دیارە تشتەیەکەم ئەوە کو دوێ کەسێک دوی تەمەنی دەشخۆ بپرسە. گەلو ئەزێ بڕاستی لە ئەڵمانیایە بەختەوار بم. ji ber ku eger min hemû jiyana xwe li Herêma Kurdistanê yan li Sûriye û cihekî din derbas kiribe, gelo ez ê bextewar bim. Çima ez dixwazim biçim Almanyayê? Lê ez bawerim di heman demê de heta duî temenî de jî rê hene ji bo întegrebûna Almanyayê. Ew nepirsa temene. Helbet şêsaliyê de peydakirina kar û tiştên din zehmet e. Eger hûn di nav sîstema Almanyayê de nebû bin. Ez ti kesî ji proseya entegrasyonê ya li wir dûr naxim. Lê dîsan dibe ku şansê wan pir kêm be. Ji bilî kesên ku bo nimûne dixwazin bigîjin hevjînên xwe yên ku berê Almanyayê ne. بەڕێز کۆنسۆڵ پرسیارێکی تر هەیە بە ئاویش بکەم. ئەزانی زیاتر لە ساڵێکە پێم وایە 14 مانگە هەڵبژاردننی پارلەمان لە هەرێمی کوردستان کراوە بەڵام تا ئێستا حکوومەتی تازە پێک نەهێنراوە. ئێوە سەرکردەکانی کورد لە هەردوو لا پارتی یەکێتیە بینن. ئەوان چی ئەڵێن؟ قسەی ئێوە چییە؟ ئەوەندەی ئێوە بزانن پلانی داهاتوو بۆ پێگەێنانی حکوومەتی تازە چییە؟ پەیاما ku berdewam digihîje min ew e ku ew li ser dixebitin. Divê ez bêjim em wisa bawer dikin ku pir giring e hikûmetekan û bilez bê avakirin. Çend sedem hene. Yek ji wan helbet baweriya bi proseya demokrasiyê ye. Eger hilbijartinên we hebin û paşê tiştek neguhere ev pirsgirêk e. Ji bo ku xelk bibîne ku dengê wan tê hesibandin, giring e mirov bibîne ku di encama hilbijartinan de
گوهرینێک پێکاتەیە حکوومەتێ دەچێتبە. لێبدیتنا من پرسەکە سیاسیە دنجی هەیە و divê berjewendiyên Herêma Kurdistanê bêne parastin. Ez bawerim ku hikûmeteka yekgirtî, hikûmeteka rewa ku rewayiya xweşhilbijartinên demokratîk wergirtiye pir bihêztir e. Niha pêkanîna hikûmetê li Bexdayê heye. Gelek gotûbêj navbera Hewlêr û Bexdayê de li ser tiştên cuda tên kirin. Menû bihîst ku rêkeftina petrolê ya navbera Bexda û Hewlêrê de ji bo 3 mehên bê hatiye nû kirin. Ev nîşaneka qenc e. Lê dê tiştên cuda ji bo danûstandin û li hevkirina navbera Hewlêr û Bexdayê de hebin. Ez bawerim şansê hikûmeteka hevbeş pir baştir e. و براستی برژەوەندیên Kurdan veguherîne kiryarên siyasî yên rastexîne. Ez bawerim ev pir giring e. Her wiha bawerim ku Herêma Kurdistanê gelekî pêşwaziyê li wê piştevaniya ewlehiyê dike ku ji civaka navneteweyî û ji hevpeymaniya dijî Daişê werdikire. Dibe ku di êlûna sala 2026 de bidawî bibe. Pêwîst e em çareseriyeka cîgir ji bo vê bibînin. Her wisa ji bo parastina berjewendiyên Kurdan. Ew berjewendiyên ku dibe ku ji nêrîna hinek kesên li Bexdayê cuda bin. Pir giring e ku hikûmeteka hevgirtî hebe. بەڕێز ئەلبەرت فۆن ویتکەر کۆنسولی گەشتی ئەڵمانیا ئەوە هەموو شتێک بوو لە لای منەوە زۆر سوپاس. سپاس بۆ vê mêvandariyawe. سپاس بۆی ئەوەش. لە ڕووباری بچووکی ماڵێکدا مێژوویەکی مەزن هەیە. پیرەکانی چین دانانیشن خەریکی وەرزشکردنن. گوێ لە دەنگە خۆشەکەی دڵنیاخانەگرین. باکوور باشوور ڕۆژهەڵات باکوور باشوور ڕۆژهەڵات تا ڕۆژئاوایێ وڵات تا ڕۆژئاوایێ. پۆدکاستەکانی ڕوودا و بەسەنگی کتێبن. باشە بڕۆ تۆ ئیشت چییە؟ بۆی نام بێ و فەحسانە بکەم؟ ئەو فەحسانە کاتێکی زۆریەوێ. ئەبێ دوایش بێتەوە بۆ دکتۆر. جابم بۆ نێوە وەرە بۆ حاڵۆ 2 ساعە لەسەرایە بۆستان. جا یەک ڕۆژی کامل مەشغوڵە بیت و ئیشەکەوێ بەسەرتا. ئەی حەل. دکتۆرۆناین بەکاربێنە. هەل لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە داوا بکە دێنە ماڵەوە بۆ هەر خزمەت گوزارێکی تەندروستی. دکتۆر ئۆنلاین حەلە حەل. ئەوەی لە نەخۆشخانە بۆت ئەنجام دەدرێت ئێمە لە ماڵەوە بۆت ئەنجام دەدەین. ماما؟ ئاواتی دایکان ئەوەیە کە منداڵەکانیان بە شادی گەورە بن. ئێستا مامازمینیزی نوێ هەیە بە تەکنۆلۆژیای بەرزی ئیتاڵی بەرهەم هاتووە. سیستەمێکی پارێزگاری بەرزی هەیە و ڕێگری دەکات لە دزەکردنی شلەوە بۆ چەند کاتژمێرێک بە وشکی دەهێڵێتەوە. پێستا هەسیارەکەی دەپارێزێت و بە تەواوی لەگەڵ جەستەی دەگونجێت. لە سایەی هاوڕێ نوێکەیان کە زۆری خۆش دەوێن هەست بە ئاسوودەیی و سەلامەتی دەکەن. هەر بۆیە ئەو منداڵانەی کە بە شادی گەورە دەبن دایکە دڵخۆشەکانیان لە باوەش دەگرن. بۆ ڕێکلامکردن لە تۆڕی میدیای ڕوودا و پەیوەندی بکەن بە تێڕە ئەیجنسی بەم ژمارانی خوارەوە 0750 820 7777 0772 820 7777.
مەید ئین کوردستان بە سپۆنسەری کاڤین فارم. لە بناری چیای گڵە زەردەی پارێزگای سلێمانی کارگەیەکی گو لە نەبڕکردنی ئۆتۆمبیل هەیە کە گەورەترینی عێراق و باشووری کوردستانە. لە بەرنامەی ئەمجارەی مەید ئین کوردستاندا وردەکاری بەرهەمی ئەم کارگەیە دەخەینەوە. شوتکە. لەگەڵ دەرکەوتنی ڕۆژ نزیکەی 150 کارمان بوو دەکەنە کارگا. وەک شانە مێرولە هەر کەس بۆ سەرکاری خۆی. کارێک 20 جۆری ئۆتۆمبیل دەکەنە زری پۆش. کاریان زۆر و زەوەند و بە سرکەش ناوەستن. هەم حکوومەت ئۆتۆمبیلی زۆری زریپۆشی لێخواستون و هەمیش خەڵکی خواپێدرا و بەرپرس دەیانەوێت لە ئۆتۆمبیلێکدا بن قەت ئاگر و ئاسن زەفەریان پێ نەبات. کاتێک کارگەکە گەورە بوو، پیشەسازیەکەی گرانبەها بوو، پێویستی وڵات بوو، کارمەندێکی زۆر کاری تێدا دەکات و نانی لێ دەخۆن. سلااو لۆ بن تەماشەوانێ نێژا بڤان سەرنوچەیان ئەم دەست بە vê demjimêrê dikin kerem kin. Encumena Geliya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku ew ji taxan ve nakişin ew ê berevaniyê taxên xwe bikin. Helwesta hêzên navdewletiyên garantor jî şermezar kirine. طاقة شيخ مقصودة أمي بار خابدن أمي قزمت تيك ببن أم باورن قال لي ماجي طابق حميل لمايا بردفکی AK Parti Ömer Çelik li ser êrîşên li Helebê diyar kir ku yên li dijî yek dewlet, yek artêş û yek Sûriyê ne cekê radikin di xizmeta hêzên biyanî de ne û siyaseta Tirkiyê ya li Sûriyê jî li ser bingeha biratiyê ye. Şandeke bilind yayekî tiya Ewropa bi serokatiya Seroka Komîsyonê Ursula von der Leyen gihîşte Şamê li gel serokê qonaxa ve guhêziya Sûriyê Ahmed Şera civiya. Piştî xwenîşandanên li Îranê kompanyayên riyên asmanî
دست به بطالکرنا گشتین خو کرن کمپانیا ریین آسمانیا ترکیه جی گشتین خوین بۆ تهران تبریز و مشهده ایرو و سبه جی بطال کرن تماشاوان نێژە ئاژانسا فەرمیە سووریێ سانایە ڕاگەهاندیە کو هەنێک ئەندامên هەسەدێ بگوتنا وان li Şêx Meqsûd derketina ji taxa Şêx Meqsûd û Eşrefiyê red dikin li gorî îddiayên ajansa Sanayê otobüs ango basên ku derbasî nava taxa Şêx Meqsûd bibûn ji bo veguhestina şervanan hatine gulebarankirin û bi paş ve vekişiyane piştî demeke Kurd ew otobüs careke din derbasî taxê bûne li gorî çavkaniyên Rûdawê hikûmeta Sûriyê ji şervanên asayişê dixwaze li wan otobüsan swar bibin û biçin Rojhilatê Feratê ango wan herêmên dibin kontrola Hesedê de. Çavkaniyên Rûdawê dibêjin encûmena ku taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê birêve dibe li ser wêyekê rij de ku ew bi xwe rêveberiya taxan bikin derketina ji taxan red dikin. Hikûmeta Sûriyê ev yek red kiriye û bi vî awahî jî nakokî di navbera wan de çêbûye. Li gorî zanyariyên dawî ew basên ku berî nîvro otobüsên ku berî nîvro çûbûne ber wan taxan dibêjin teqel wan hatiye kirin ji ber wêyekê vegeriya bûn nikarî bûn biçin nêzîkî wan taxan bibin û kesekî derxin lêberiya Kurd te demekê li gorî zanyariyan ew otobüs niha di dîmenan de jî hûn dibînin dibêjin careke din ber bi wan her dû taxan ve birêketine. Hikûmeta Sûriyê yan jî ew artêşa Erebiya Sûriyê daxwazê ji wan şervanan dike li van basan swar bin biriya van otobüsan wê bêne veguhestin ji bo wan mentîqe yan jî deverên dibin desthilata Hesedê de. Lê asayişa ku ev çend rojin di nava wan taxan de şer dike red dike vêyekê dibêje em ji nava taxa dernakevin em ê berevaniyê li taxên xwe bikin red dikin ku rêvebirina wan taxan yan jî parastina wan di aliyê ewlehiyê de radestî wan çekdarên ser bi artêşa Sûriyê ve bikin. Rewşa dawî niha di vê keliyê de bi vî awahî ye tu guhertineke nû çê nebûye beriya çend demjimêran hate ragihandin ku êdî wê şervan ji wan taxan derkevin biriya van otobüsan wê biçine mentîqeyên dibin desthilata Hesedê de lê daxuyaniya dawî ya asayişê vêyekê red dike dibêje em dernakevin em ê berevaniyê li taxên xwe bikin em wan taxan radestî hikûmeta Sûriyê wan çekdarên ser bi artêşa Sûriyê ve nakin. Xala nakok di navbera her dû aliyan de rêvebirina wan taxan û parastina ewlekariya wa ye. Belê daxuyaniya hejmareke hêzên asayişê grûpekin asayişa navxweyan ya Şêx Meqsûd beriya Kurd te demekê ev daxuyanî belav kirine vîdyoyeke têde diaxifin dibêjin em dernakevin bi tu rengî em wan taxan bernadin em ê li ber xwe bidin wekî din çi gotin em ên hav hevra bibînin. برا gelin me bawer bike em taxa Şêx Meqsûda em ê berxwe bidin em ê dijmî têk bibin em bawerin gelê me ji çavê xwe hemîn li me ye em wê bawerî wê hêvî em ê bigin serkeftinê dibêjin ji taxê derketin em ji taxê dernakevin ser cinazî me re derbas bijî em nahêlin derbasî taxê bibin em ê berxwe bidin taybet Şêx Meqsûdê em hîç nahêlin gavekî dijmî pêş de were حالي حاضر ام تاخير دانا ام برخوا دادن و همه جي زاروكي تاخير ام دو تاخير دانا Ev daxuyanî bû ku beriya Kurd te demekê ji aliyê vê grûpa asayişê ve hatiye belavkirin temaşevanê nêja karvedanên di qada navdewletî de jî berdewamin nûnera taybetiya Brîtanya ji bo karûbarê Sûriyê Ann Snow
گوتیه از پیشوازی آگربستا دمکی الحلب دکم از هندانا درشکرنا آگربسته دکم آنگو دخوازه آگربست وره درشکرن گوتیه جی بریتانیا و لسر پاراستنا ولاتین سویل بردوام به او دخوازن او آگربستا کوهاتی را گهاندن وره درشکرن جبو کو ولاتین سویل ایدی نبن قربانین توندو توجیه انسنو گوتیه بریتانیا و لسر پاراستنا وان ولاتین سویل بردوام به گرینگ دیالوگ بردوام بکش بو پیک آنینا پیمانا ده آداره افجی دا خویانیا ان سنوه ج بریتانیای ترکیه جی دا خویانیان دده بگومان لسر وی روشا کنهال حلبه هیه بردف که آک پارتی عمر چلیک آخویه لسر ایریشن لحلبه دیار کریه کو اوین لدجی یک دولت یک ارتش و یک سوریه چکه رادکن به خدمت هزین بیانی دنه سیاست ترکیه جیا لسوریه لسر بنگها براتیه بردف که آک پارتی عمر چلیک ایرو لسر حساب خوی مدیا یا جواکی روشا لسوریه نرخاندیه بردف که آک پارتیت پیام خود گوتیه آشتیا نافخو یک پاربونا آخا سوریه جبو ترکیه گرینگه لسوریه سبروجا کرد عرب و ترکمنان یکه عمر چلیک دبیجه بالصالایه حمو گلن هرمه شاهده تکوشینا سر و کمار منه که دخوازه تواهی سوریه به همو کومن خوین اتنیکی و مذهبی و به یکو به هفربه هبونا دو ارتشان آنجی کومن جکدارین دروی یاسای لسوریه تنه بکیری ناوندن هزه ین خیرنخواسته لسوریه سبروجا ترکمن، عرب، کردو همو براین میندن یکه کاری وان کسین کو هول ددن لعالیه کی دن بنیرن تنه تگدانا سبروجا هفپاره آشتیا راست به سوریه که یک گرتی بکته اشکره کو ین لدجی ریگزا یک دولت یک ارتش یک سوریه چکان هل ددن خدمتا ناوندن هزین بیانی دکن عمر چلیک دست نشان کریه کل سوریه سبروجا کرد عرب و ترکمنان یکه دم آویتنا گاوین راسته هر وها گوتیه سیاستا سر و کمار ترکیه جبو سوریه سیاستا براتیه از اکثر بچم باکوره کردستان دوه گلک خونیشاندان هبونه میبنیرن ایرو روش چاوایه ماشالله لآمده ایرو تو خونیشاندان هنه گلو یانجی دا خویانی لسروی روشا کوهینا لحلب لتاخن کردان هیه هل وستا خلکیل هم بری وی که چیه نرازی بون هیه گلو؟ هیویدار وهابه جم چاوی همو کرده لحلبه لشیخ مقصودو لاشرفیه چاوی حکومت ترکیه جی لوی داره پارتی سیاسی جی هم کرد هم ترک یعنی هم جواکا ترکیه هم جیا کرده با آوائه که فوکوس وان چاوی وان لوی داره جبر که هر پیشفچونه که با آوائه که او دوی باوری دارن که وان جی علاقه دار دکه جبر وی که بطایبته اگر هم لسر باکور بیجن دم پارتی دبپه و سازی و دزگه نزی وان هر دو پارتیان نهال سر خطه نه لگوری پیشفچونه حلبه اوجی بریاره که نو بگرن چونکه دناو خدا به کوردینات خبرتن کوردیناسیون که وان هست بو روشن لزگین و آورته اگر کو حلبه لشیخ مقصود و اشرفیه لوان هر دو تاخین کردان شهر دجوار و با که کشتن چه با و چاخه احتمال ہے که دم پارتی دبپه و سازی و دزگین که دبن بانه پلاتفورما سازیین دموکراتیک ده جویانه بریارا چالاکیین لزگین بگرن و لگلک باجارن باکور نافچین و المتروپولن ترکیه جی دست به خواه پیشاندانان مشان داخویانیان بکن دول 25 باجار نافچین
اف مش هاتبون دار خستن سرد العمد وانو جولا مرگه لگه جولا مرگه لجزیره و لگلک باجار و نافچهندن اف نرازی بون هاتبون نشاندن اگر کو شرط دجوارتر بلوه داره تندی پیش بکوه احتماله که جاره کدن بریاره که به ویرانگی بگرتن و با آوه که جاره کدن گرسه خواب خن ناف تفگر و حرکته لعالیه دن هیوی در امدمال حکومت دنیرم دوی انیه دا جی گلک دا خویانی تنه داین او دخوازم با آوه که ماشاءالله هلوستا ترکان بگشتی لهمبری به کیه گلو وها بجم هیوی در لگوری کو ام سر سوسیال مدیه دخوین و داخویانین پارتین سیاسی و کسیم که ام ناز دکنو روزنامه‌وان نافدارین که دانیه ترکان ده با آوه که خودی گوتن دم عملوان دنیرن پرانی آوان پشتگیریا و ایریشا حکومت دمکیه سوریه دکن که با ارتش خواب هزین خوین اولکاری کتن نووان تاخه کرده و دخوازنش دست حسده یا دست کردان درخنوی داره پشتگیریا و یکی دکن نتنه پولیتیکا فرمیه ترکیه جی به وی رنگیه دبیجن نوه کد نوه دل حلبه ده دو تاخه بنو دوان تاخنده او لهی نه دست ارتش سوریه دا بد دست آسایش کرده دا به او یک نای قبطون او یک تهدیده که گفه که لسر او لکاریا سوریه و لسر دولت بونه سوریه به وی چاوی لیدن اینو حتی دبیجن اگر سوریه داخواز بکه او آماده نکو با آوه که لشکری جی پشکریا وان بکن لعالیه که دم ام دنیرن عالیه که دن داجه کرد مت دترسن جوی روشه گلک شیروکارن کرد روزنامه‌وان کرد او کسن اکتیویستن و بیرو بارچنه که وان سیاسی هیا دبیجن باوریان به تو آوای با ارتش سوریه نه جبر کش گلک کومان پکته او کوم پاشروجمان یانجی رابردی آوان گلک خراب بیه گلک کوم کجیان خلق کشتنه جبر ویا که کرد نباید روشه که به وی رنگی ده بچه خرادست وان بکنو همه اولهیه خود تسلیم وان بکن چون که او خطره که مثلا سر کرده دبه که با آوه که کمکجیه که سر کرده پیک من اوشی دوی انیه در لیدنیرن یعنی کرد و ترک جهاv پر جدا و به فکرم پر جهاv دور لوی مسئله دنیرن جبر ویا که چاوی کرداجی چاوی ترکاجی دکارم بیجم که به تمامی نها لحلبه بله ماشاءالله دناوا کردین آک پارتیه دجی کردین کو دنگ ددن آک پارتی یان بری پارلمانتری کرنه وکه اورهان میروغلو محمد متینر دو لسر سوسیال مدیای مدید هنک ترکان نویسی بون گوته بون دوی محمد متینر و اورهان میروغلو بینه گرتن گلو هلوستا وان هنکی جدایت دوی مسئله ده جه هلوستا آک پارتیه هیوی در کسین وکی محمد متینر و اورهان میرولو گله کسین دنیان دناب آک پارتی دا که بری با آوه که اکتیو سیاست کرنه یعنی هیجی با آوه که دناف دانه هنه گوتنه خواه به اشکرهی ده بیجن هنه که پش پرده دا ده بیجن نا بیجن لی پرانیا کردن دناب آک پارتی دا یکو خواه که کرد دبینن نخوازن ایریشه که به وی رنگین تاخین کردات چه بن چون که او جی پرچه که کرده خواهد بینن دوی باوری دانجه دراستی خواهد دوی باوری دانجه که او یک به تکلین کرد و ترکا خرابتر بکه پیش روزا کرد و ترکا جهاv خود بکه و بلکه دشمناتی و نیارتی که زدتر چه که کو تو نکار بید پیش روزا ویا که تلافیش بکه او به ویچ حاویل و مسئله دنیرن جبر ویا که نخوازن ایریشن به ویرانگی اپراسیون به ویرانگی یان با آوه که اولکاری نیزی کرده بندنا و سوریه بخوده او به ویچ حاویل دنیرن لی ترکن نجات پرست کپرانی واجه وصاد فکرم اورهان میرولو محمد متینر جی وک پشتگیری پککی
بناف دکن دو خازم بنا گرتن یعنی جی بنا بدن کرن با آوایی او جی ناراضی بنا که به رنگی نشانی واندن روش بگشتی کارم بیشن کو به آوایی یعنی تو دناف آق پارتی داشتی بی تو دناف جهپ داشتی بی تو در ویوان جی بی اگر کو تو خواه کی کرد بناف بکی و بخوازی مافیا کردان لولاته کدن با آوایی که به دست خستن تو ویا که به اشکره بیجی دناف پارتی خداجی در وی پارتی خداجی جعلی ترکوار راستی ناراضی بنا به رنگی تی افجی راستی که سیاسی ترکیه گلکی سپاس ماشاءالله دکاک تو جا آمده الگلمه بوی تماشاوان نظام بچن سر داخویانی وزیر دربیه ترکیه ده دربار پیشوچونن لحلب ده لگل وزیر دربیه حکومت و گهیز یا سوریه اسعد شیبانی پیوندیه که تلفنی پیکانی حکام فیدان لگوری چافکانی وزارت دربیه ترکیه راگهاندیه کو ایرو روژا اینه وزیر دربیه ترکیه حکام فیدان لگل وزیر دربیه سوریه اسعد شیبانی به تلفن آخویه هاتیه دیار کرن کو د پیوندیا تلفنی ده پیشوچونن لحلبه هاتنه گوتو بیش کرن تو هورگلیه که دنجی درباره ناوروکا آخفتنا هر دو وزیران ده نهاتیه بلاف کرن انجمن گل یا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه داخویانیه که در راگ هاندیه کو او وناکشن او بروانی التاخا خوابکن انجمن دبیجه جروجا شش مها چلوه ایریشه که دجوار بچکن گران و بومب باران لسر تا خنوان تیکرن انجمن گوتیه دوان ایریشان ده مزگفت دبستان نخوشخانه مالین سویلان و سازین خدمت گزاریه به تمامی بونه آرمانچ گوتیه گل مو هیزن مین آسایشه لدجی وان ایریشان بر خدانه که مزندکن به بردوامی دبیجن آرمانجا وان ایریشن لدجی گل می وان تاخان کو به صدان سالن لوردجین و نشتجه وان تاخانن قتل عام و پیلکنو یا کوچبریه انگوته خواستن کو دموگرافیا باجرو تاخین ما ورگو هرتن هر وها اف ایریش به هر آواهی تیواتیا والا درخستنا پیمانا یک نیسانه و بم پیکرنا هف پیمانیه انجمن ده زانین کو حکومت شامیه دمکی وان ایریشان ده بن ناو ارتش سوریه یا نوده و به پشتگیری دولت ترکیه و چتین گریدای وان پیکتینه اف گوتنا آسایشه بدنگی هزین ناو نتوی ین کجبو هف پیمانا ده آداره و یک نیسان جی وکه گارانتور و چافدر آماده بون بتوندی شرمزار دکه بدنگی وان ایریشو خطرية قتل عام يال دجي قلي ما شيخ مقصود وأشرفية قوتية حتى نهاجي بردوامة اف قوتنين آسايشة وان هردو تاخاية بانگوازية كو هزن حكومتا دمكية شامي جبو قلو هزن مي آسايشة دكن سپاندنا تسلیم بونیه لگل می وان تاخان جبول تاخی خو بمینه و پاراستنا وان بکه ببریاره دروشانها دل جهه کو چته پیشت هاتنه گوتیه آسایشه لدجی سویلان قتل عام تینه کرن آنگو همان کریارو قتل عاما کو لهمبری علوی و درزیان هاتیه کرن لتاخین مجی تینه کرن هرکس دزانه کلمان تاخان بسات هزاران سویل هنه ده انجام بمباران گران یا لدجی سویلان ده بدهان بریندارن مچه بونه گلک جوان برینداران جنو زاروکن نخوشخانه یا میا تاخه یا بناو خالد فجر کو جخوه در فتن و پرکیم بونجی راستی ایریش و بمبارانه که گران هاتیه افسوج شر درو شاهیده نخوشخانه به تمامی ایدی جه خدمت کتیه نکاره خدمت بکه به تو آوایی در فتن کو بریندار جی بین درمان کرن لوان هر دو تاخان نمایه دوار مروی ده کریزه که جدی هیه وکر رایا گشتی جید زانه افدمه که دریج بو کو تاخین ما ده دور پیچه ده بون کتنا تاخه لبر پیوستین مروی قد خبو دهات آستن کرن هر وها روشا زوستانه و یکی دجوار تردکه ده انجام ده هزین حکومتا دمکی
تەوی چەتەیên xwe bi gotina asayişê banga teslîmbûnê li taxên me dikin, dixwazin gel ji van taxan derkeve. Her wiha teslîmbûna hêzên me yê asayişê jî tê xwestin. Gotine em weke rêveberiya meclisên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê guvaşên li ser gelê xwe û taxên xwe qebûl nakin. Ji ber kiryarên hikûmeta Şamê ya ji dema ku hatiye ser destilatê û heta niha li dijî pêkhate û rengên cudayên Sûriyê bi taybetî jî bombebarana bê serûberû qetliamên li dijî gelê me yê ku divan çend rojên dawî de pêkanîne, baweriya me nîne em ewlekariya xwe û taxên xwe radestî wan bikin. Ji bo vê jî nemimkin e ku em di aliyê girtina ewlekariya taxên xwe de gava xwe paş de bavêjin. Gotine me biryar daye em li taxên xwe bimînin, parastina taxên xwe bikin. Herî dawî jî em bang li gelê xwe yê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dikin, berê xwe bidine nexweşxaneya Xalid Fecr ku li birîndarên xwe li wir xwedî derkevin û ji bo parastina taxên xwe jî seferber bibin. Ev daxuyaniya dawî ya Encumena Asayişa Şêx Mexsûd e. Piştî vê daxuyaniyê heyva sora Kurd bi 12 wesayîtan otomobîlan alîkariya tenduristî ber bi Helebê ve derxiste rê kete rê li aliyê din li tevahiya kantonên Cizîrê, li Dêra Zor, Reqa, li Tebqa û li Firatê jî bi sedan welatiyan dest bi amadekariyan kirine ku berê xwe bidine Helebê. Li gorî agahiyên ku meclisên gel yên bajaran dane, li hemû bajaran amadekariyên xelkê berdewam dikin ew dixwazin ber bi Helebê ve bi rê kevin, alîkariyê bikînin xelkê wan her du taxên dorpêçgirî weke daxuyaniyê de jî hatiye pêwîstiyên tenduristî jî nemane, nexweşxaneş kar ketiye, birîndar nayêne derman kirin. Êdî tu derfeteke ku karibin birîndarên xwe jî derman bikin li nexweşxaneya wê taxê nemaye li gorî ku asayişê di daxuyaniya xwe de gotiye. Ev dîmenên wî karwanê alîkariyê ne temaşevanên nêja li wir amade ne, li hêviyê ne destûrê bidin wan derbasî nava taxan bibin û alîkariyê bikînin birîndaran, bikînin sivîlên ku li wan taxan dijîn û dorpêçgirî ne derdora wan. Weke me got ji wan tê xwestin ku taxan ra dest bikin, hêzên asayişê bi çekên sivik gotine bira derkevin û wê korîdoreke yan jî wê rê bidine wan ku ber bi deverên dibin rêveberiya xweser de biçin, deverên ku jaliyê Hesedê ve têne kontrol kirin, lê Encumena Gel ya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê vê yekê red dike, dibe tiştê ku berê hikûmeta Sûriyê aniye serê pêkhateyên din tu garantî nîne ku neyne serê Kurdan jî. Ji ber vê yekê baweriya me pê nayê em ewlekariya taxên xwe û xelkê xwe yê wan her du taxan radestî hikûmeta Sûriyê û artêşa Erebî ya Sûriyê bikin. Ev dîmenên kunha hûn dibînin temaşevanên nêja keçeke li taxa Eşrefiyê ya Helebê hatiye kuştin ji aliyê wan hêzên artêşa Sûrî ya Erebî. Dîmen ji aliyê me ve hatiye bilêrkirin ji bo ew dîmenê nexwestî yan jî ew xwîn û rewşa ku ew keç tê de ye neyê dîtin li gorî prensîbên rojnamevaniyê lê ew keçeke li wê derê hatiye kuştin. Ev jî birîndarin hûn dibînin xelkê sivîlin di malên xwe de di encama topbaranê, di encama bombebarana ku jaliyê dronan ve hatiye kirin li ser serê wan ev çend rojin hinek ji wan bi guleyan bi vî rengî birîndar bûne li nexweşxaneyê bi rastî di rewşeke gelekî bê serûber de ne. Nexweşxane jî tê bombebaran kirin, di dîmenan de
دیمنên wê berê jî me belav kirine li ser ekrana Rûdawê çawa nexweşxane hatiye bombebaran kirin nexweşxaneyek jî doktor tê de hatine kuştin ew jî çêbûye di van çend rojên derbasbûyî de rewşa nexweşxanê hûn dibînin gelekî bê serûbere li gorî daxuyaniya asayişê êdî derman jî nemane êdî şert û mercên dermankirina birîndaran jî li wan nexweşxaneyan nemaye ew daxwaza alîkariyê dikin dixwazin hêzên navdewletî yên garantor jî bêne ser xetê dawiyê li vê rewşê bînin ew dibêjin em nikarin di vê rewşa niha de ew li kariya xwe radestî hikûmetekê bikin ku berê diyar e çi aniye serê pêkhateyên din dibe ku heman tiştî bîne serê Kurdan jî ji ber vê yekê em niha nikarin ew li kariya xwe radestî hêzên artêşa عربی یا سوریه بکن بله تماشاوان نیجا و ساخویای کو درمان کرن آوان برینداران جی باوای کی به بنج تکرن جبر نبونا درمانان روشوان گلکی خرابه ویدیو اندن جی لبردسته مهنه کو نیشان دل نخوشخانه جی نین تخت نین بریندار لسر بین درش کرن لسر عرضه نه گلک بریندار لسر عرضه هات ندرش کرن نخوشخانه بچوکه لتاخ به تمامیش بر دور پیچگیری آلیکاری ناچه ری نادن هز درباسی و تاخیب ببن انگو هیوا سورا کردی ناهیلن درباسی تاخیب به آلیکاریم پیوست بکینه هیوا سورا کردیج روداوی را ایرو اشکره کرکو او آمادنه هنگ درمان بخوره برنه تشتی پیوست لگوری درفتان دستی وان ده هنکو بکینن و تاخیل الهویه نکو دستوری بدنوان حتی آنها نهاتنه در باسکرن اف جی دیمنین دینه هون دبینن لاش لعرده درشکرینه ده ناوا تاخیده بوی آواهی کس نکاره وان جه وان جی بلوینه جبر کن ناهیلن تو آلیکاریک سویل آلیکاریک مروی در باسی ناوا تاخیب به فوتو یکل تاخا اشرفیه تماشوان نیجا هجمارک ولاتی جالی گروپین چکدارین ارتشا عربیه سوریه و بوی رنگی هاتنه کشتن لگوری دیمنان ده دردکه و کو هموجی به گلیان هاتنه کشتن و لسر وان دانه بپرانی انگو خویا دبه کو دست پیک هاتنه گرتن پشراجی هاتنه کشتن فوتو لتاخا اشرفیه یا کردنشین هاتنه گرتن روشا مروی یا خراب مروف دکاره دوان فوتویان دجی ببینه به چه رنگی خلق هاتنه گرتن و پش راجی هر یکی گله یک دسری وان ده بردانه کشتنه لناوا کولانه بجی هشتنه و چونه شخوا ناهیلن هیوا سورا کرد در باسی ناوا وان تا خان ببجبو کاربه جار سری یکیش برینداران را و جروشا خلق سویر راجی ببینه یانجی آلیکاریا کو پیره بکینه وان تاخان روشا مروی وی آواهیه گلکی خرابه جبر وی که آسایش داخوازه جهاز ناف دولتی دیگه کو بین سر خطه جاره سریه که جوی روشا آلوز را ببینن کو زیده تر خلق نبه قربانی بتایبتی سویل دوی نابره دشان ده که بلندیا یکیتی اوروپای گهیشت شامه بریاره انگو لگل گلک آلیان هفدیتنام بکن لگل سروک قناغا و گوهیز یا سوریه احمد شرعجی جویان تیچا وری کرن کودوان هفدیتنان در روشا حلبه و دا خوازا پاراسنا مافین نتوه و پیکاتیان ده گوتو بیجن وان ده لسر ماسیبه یک جمجارین گوتو بیجا شان ده اوروپی به سروکا کمیسیونه اورزولا فوندر لاین جی سروکاتیا کمیسیونیت که امیل اوروپای بمینن امی بچنه جم آلا شالی امی بنیرن ایرو هف پیوینن کو آلا شالی لگل پارلمنتران کرنه بچرنگی بونه برسوین وان چبونه آلا پرسنتج وا کرن و برسوین وان تکاریش مرا ببیجی
بەڵێ هەویدار ئێمە وەکو ڕوودا و نەمانتوان چی دیکە تەماشای ئەو هێرشانە بکەین کە لە حەلەب دەکرێت سەر گەڕەکەکانی گەڕەکە کوردنشینەکان ئەمە بۆ هۆی ئەوەی کە ئێمە هاتنی ئێرە دەنگی خەڵکی حەلەبمان هێنایە ناو پەرلەمانی فیدرال ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی سۆسیال دیموکراتەکان لەگەڵ ئەنجامی لیژنی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمانی فیدرال لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی چەپەکان ئێمە قسەمان کرد لەبەر داوای ئێمە ئەمان پەیوەندیان کرد بە وەزیر دەرەوەی ئەڵمانیا و داوان لێکرد ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەیە لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەڵمانیا باسی ئەو دۆخە نەهەمواری ئێستایی حەلەب بکەن و چی دیکە ئەڵمانیا بێدەنگ نەبێت چونکە بەڕاستی حکوومەتی ئەڵمانیا تا ئێستا بێدەنگێکی نواندووە و ڕغنەی توند لەلایەن سۆسیال دیموکراتەکان و هەروە لەلایەن چەپەکانەوە ڕغنەی توند گیرا لە ڕاوێژکاری ئەڵمانیا کە بۆچی تا ئێستا بێدەنگ بوون لەبەر ئەمان ئاماژەم بەوەدا گوتیان ئەمە کارێکی نامرۆڤانەیە کارێکی نایاسایی دژی یاسای نێودەوڵەتی ئەمە کارێکە کە بە هیچ قبول نەکراوە ئێمە دەبێت کەمینەکان بپارێزین ئێمە دەبێت کورد بپارێزین کە کورد دژی داعش شەڕی کردو لە ڕۆژ ئاوا قەت نابێت بیرمان بچێتەوە نابێت ئێستا ئێمە کورد بەجێبێڵن و چاوەکانمان بنوقین لەبەرەوەی ڕاوێژکاری ئەڵمانیا دەیەوێت کۆچبەرە سووریەکان دێپڕ بکاتەوە بۆیە بێدەنگە ڕغنەی چونجە لە ڕاوێژکاری ئەڵمانیا گرت بۆیە ئێمە لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی سۆسیال دیموکراتەکان و پارتی چەپەکان ئاماژیان بەوەدا گوتیان ئێمە بێدەنگ نین ئێمە ئیدانیا و هێرشانە دەکەین ئێمە داوا دەکەین لە حکوومەتی کاتی سووریا بە زووترین کات ئەو هێرشانە ڕابگرن و ئێمە لە پشتی دەرگاکان لە پەیوەندیان لەگەڵ دیمەشق دڵنیا من کە ئێمە لە پەیوەندیان من پرسیارێکم ئاراستەی سۆسیال دیموکراتەکان گوتم ئێوە لە حکوومەتان بۆچی تا ئێستا حکوومەتی ئەڵمانیا بێدەنگە گوتی ئێمە چی دیکە بێدەنگ نین ئێمە ئیدانیا و هێرشانە دەکەین ئێمە داوامان کردووە ئێستا لە وەزیر دەرەوەی ئەڵمانیا لەگەڵ ڕاوێژکار ئەڵمانیا قسە بکەوە پەیوەندی بکە بە دیمەشقەوە کە ئێستا فەندەلاین لەوەیە سەرۆکی کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا ئێمە داوا دەکەین کە ئەم هێرشانە بوەستێنرێن لەبەر ئەمە هەمووی ناسەقامگیریە بۆ سووریا ئێمە شەرعمان قبول کرد لەبەر ئەوەی سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ سووریا و کەمینەکان بێنە ناو حکوومەتەوە مافی کەمینەکان نەفەوتێ و مافی کورد نەفەوتێ و پێشەلی لە مافی مرۆڤ نەکەن ئەوانە ئێستا هەمووی کە دەیبینین دژی ئەو بەڵێنانێک کە دیمەشق بە ئێمەی داوە لەبەر ئەوە بڕیار بوو من لەگەڵ وەزیر دەرەوەی ئەڵمانیا خۆمان کاژێرە گفتوگۆمان هەبوو چەند مانگە لەمە پێش ئەو ئاماژی بەوەدا کەوتی شەرعیان سەرۆکی توان بڵێم دیمەشقیان بانگێش کرد سەرۆکی سووریان بانگێش کرد بۆ ئەڵمانیا و بڕیارە وەزیر دەرەوەی سووریا سەردانی ئەڵمانیا بکە ئەمانە هەمووی دەتوانێت ئەڵمانیا بەکاری بێنە وەکو فشارێ بڵێ ئێمە ئەو کاتە سزاکان لا نابێ ئەو کاتە لەگەڵتان ناتوانانی ئەو کارانە بکەین چکە بەڕاستی ئەڵمانیا پلانێکی جڕی هەیە لەگەڵ سووریا دایانە ژووری ئابووری نێوان سووریا و ئەڵمانیا بکرێتەوە دایانەوە کاری زیاتر بکەن دایانەوە بۆژانەوە و ئاوەدانکردنەوە بەشدارم لە ئاوەدانکردنەوەی سووریا دایانەوێت حکوومەتی کاتی سووریا پشتگیری لە حکوومەتی کاتی سووریا بکەن بۆی سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ ئەو وڵاتن نەک ئێستا بەم شێوەیە کە دەبیندێت قەتڵ و کوشتنی کورد و ژن و منداڵ و کورد دەکوژرێن و هەروەها بە هەمووشێ بە هەزاران کەس لە ژیانە لەژە مەترسیدایە دەبێت ناوچەکانیان جێبێڵن ئەمە دژی ئەو ڕێکەوتنەیە کە ئەوروپا و ئەڵمانیا دەڵێن ئێمە کە لەگەڵ دیمەشق کردومانە بەو مەرجەی کە دەبێت کەمینەکان پارێزراو بن ئێستا ئێمە ئەوە نابینین لەبەر ئەوەی دەبێت بە جددی قسە لەگەڵ دیمەشق بکرێت لەبەر هیوادارین ئێمە ناوەستین وەکو ڕوودا و دەنگی خەڵکی حەلەب دەگەینە هەموو ئەندام پەرلەمانەکە هەموو بەرپرسانی حکوومەتی ئەڵمانیا بۆیە حکوومەتی ئەڵمانیا بەڕاستی بێتە دەنگ و لە بەڵێنیان داوە بە ئێمە کە لەگەڵ دیمەشق قسە بکەن بۆ ئەوەی ئەم شەڕە ڕابگیرێت هەویدار و کەمێکی دیکە ئێمە هەف پەیوینەکانمان ئامادە کردووە و بە وردی خۆیان قسەی خۆیان دەکەن هەر بەڵام ئێستا چکە پشووی سەری ساڵە هەفتەی داهاتوو پەرلەمانی ئەڵمانیا دووبارە دەست بەکارەکانی دەکاتەوە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو پرسی حەلەب بهێنێتە ناو پەرلەمانی فیدرال gelekî spasala şalî tu ji Berlîna paytexta Almanya li gel me bû. Tamaşevanên nîja bêguman li Almanya hejmareke zêde ya Kurdan dijîn ew jî nebêdeng bûn li gelek bajaran Kurdên diasporayê ji bo piştgiriya Kurdên Helebê derketin xwenîşandanan li bajarê Boxum
کردان نرازی بون لهمبری ایریشا لسر تاخین کردیین حلب نیشاندان خو نیشاندران دخواش حکومت آلمانیا کرن کو هلوست لهمبری وان ایریشان نیشان بده. روجابا روشلاته کردستان یک ولاته روجابا روشلاته کردستان یک ولاته روجابا روشلاته کردستان یک ولاته بيجي برخوتنا شيخ مقصود بيجي برخوتنا شيخ مقصود بيجي برخوتنا اشرفيه بيجي برخوتنا بيجي برخوتنا قلكم بيجي برخوتنا قلكم بيجي برخوتنا قلكم بيجي برخوتنا رجبا بيجي برخوتنا رجبا برپرسه کرد بیجن انها کرد بن ایریشا جنوساید دنا و جهان جی بدنگ کرد ل اروپای ویچو بگن كرد الأوروبا يخو بيشاندانا بكن يدنجي كردي تخا شيخ مقصود وقال لي كردي بيجين برلمانت أوروبي وبرخدان يجيب كن براستي ام جي ايرو الفيدنا ام تخوازن دنجي خو بيجين الالمان دنجي خو بيجين الاوروبا حمي جهاني كو دبي اوانا جي بيشغريا ما بقرن جبركو وكو ام دبينن انا الاشرفيه جو الشيء مقصود جي كرد شاوا بن حصار دانا ام ككردي المانيا ام يدر كفن بيشغرتيا هزي خوني قصدي بكن وبيشغرتيا روجافا بكن حطا جوجما بي حطا جو امكاري بالميدر كفن بيشغرتيا روجافا بكن وبيشغرتيا شيخ مقصود بكن وبيشغرتيا روجافا حمكي وقصدا خو بكن از وجنا كرد روجافا كردستاني هاتمه المانيا دجيم از هاتمه ايرو لبوخمه ام بيشغرتيا خلكي خوني ايرو جافاي كردستاني تكن وام بيشكرتيا تاخي خوني شيخ مقصود واشرفيه دكن ام جوار بيجن ام بورنا بدلوجان ام دنگ خود هلدن هر اورگانیزه که ما فی مروفا کاردک هر پارتین سیاسی اید هندوری اروپا کاردک تیبت پارتین نافنتوی از بهیوی ما گلی کردی ما ایل اروپا خورد کچک حمب پشتکردیا هزی خو بکن هزی اسایشی هزی قصدی ام بجان بخوین بوارنا ام تخوازن دنگی خو هلدن جبو اوروبا کامل دنگی ما بکی ام بهزی خوی قصدی رنا ام بهزی خوی ايش بيجي برخدانا شيخ مقصود نهات تشاول بدنجيا ألمانيا يدنر ولات يدنين أوروبا شيكي بيدنج بشريكي الهمبري إيريشيل سر كرداتين كرن از ما تقاريري وان خوندن يعني المانيا اللي صار اخبار خوش اللي صار وضعي انا الكردان دبي كتبان دبو المانيا جي وهولندا جي ما نامي وان خوندن يعني نارينا مستر از بيجم لازم اوجي در كيفن بيشغرتيا ما بكن وقو إيريشة قوتين سرما لأوروبا جي ولروجافا جي قال لك إيريشة سرما هاكي جي حكومتها نو وأمكش ضام بيفانا جي تشتر وتعديل الكردات كن أم بهيفيني جو حمك در كفن ودنجي خبجينن حمد دولتي أوروبية بانكي خوش فيدا كيد شينم جي حم ولاتي جهاني رج حمج ألمانيا رج برلماني ألماني رج جو إيرو تعرفكي ما بنرن جو حتى كنجي أميفي كونكوشيا غوسر كردي ما تشي دي بن حتى كانجي ام خوينه برجينن ام دخوازن في تشتي ام بسكنينن ام دخوازن لبشتا ما بسكنن از مواطنه كالمان مجي يعني از جبر خفديتكم كو ايرو حكومتها ما بشتي كو فرنسا دستي خو خست دستي جولاني ده يعني هفسروكا درفي تشو هندري شامي دستي خوجي يعني وان بخود دستي خوندان هفسروكا درفه انا لينا بيعبك افتشتكي جيف ديكاريه يجمر بيدنجش بر وقتيم درت كيفن يمكن لا في تيما نب الماني دينانا اوجي خو بيدنجت كن جبر دنجي كردا تمي حقي كردا خواريه الهرولاتي بله تماشاوان نجاف جی نرینا کردین دیاسپورا ین آلمانیای بو بتایبتی الهمبری ویرا و شداوی لحلبه از اکثر بچمجم کوردیناتور کاروبار روشلات ناوینی ولاتن لیوانت بریز اویتون اورهان جه انقره دگل منام بنیرن که او ویروشه چاواد بینه بریز اورهان دم باش تو بخیر هاتی روداوی دم کده کو دانوستندنین دنا برا حسد و حکومت شامه ده گهشت بون آسته که باش
چما روش بجارێکی داهاتە گوهرتن و شەڕ و پەفچوون لە حەلەبێ دەرکەت؟ Esasında görüşmeler evet devam ediyordu. Drastiye 10 de Mart'tan bele دانستاندنان جده آدار و دست بکرد و بردوام بون لیج بونا و بجی کردن و ریکفتنا ده آداره بریار هاتو بوداین که هیا سر سال دم ورد دانین که هست عدد ناوی دم و دست نشان کری دا خواه انتگره ارتش سوریه بکه لبل ده دانستاندنان ده همه مروف ده کاری ببیشگو لبن تو سرناوه که دا نگیشت بونا ریکفتنه که نیری نیتوان گلک جدا بون لسر ریکفتنه حکومت سوریه دگود که هزین چکتارین حسده بی شرط و مرج بلا بین تابل آرتشا ما ببن حسده جی دگود که وکه بلوکه که دگود که ام دخوازن تنه لنافچه این خواه بمینن و لنافچه این خواه بپارزن و لور بمینن و امنین هلوشاندن و اوه که جو ساکر که دنابر هر دو آلیان دا وکه خالا سرکه یا ناکوکی آن باش بلی وی که جی مجارا چافکانین سر عرده و بن عرده و درین سنوری دویون واران دا جی کوکی هبون تاوی که دمجی در باز بو نکاربون که بریکا دانستاندن سیاسی بگه انجامه که جبر که نگیش نه انجامه که جی او آلوزیال نافچه چه بو دناو و پیواجوها یک سالی ده همه کنگی دانستاندن سیاسی ده آلوزی چه دبون لنافچه شیخ مقصود و اشرفی و در دور بنده و تشرینه جی آلوزی چه دبون و دنابر هر دو آلیان ده شهر و پفچون در دیکتن و که بوی آوایی خواهد داد در لیوه جاره بشواز که گلک برفرهتر و گریا اپراسیونه که سربازی ها مزن صدم سرکه یا در کتنامه شهر و پفچونان او بوکو او دانستاندن مذاکره سیاسی نگهیش نه انجامه و به انجامان و هر دو آلی آنجی داخوازی این خواب بلند کرن و حکومت سوریه جی جبونا که پیچک داخوازی این حسده کم بکه اف بینگو واویتیه بله برز در روش دمام رو برای خوب ده روش ارتشا سوریه یانها گلو کرد نحقن ببیجن ام انتگری و ارتشه نابن جبر لسر لمیدان دیار ارتشه که گلکی به سرو بره گروپین جدا دنافدنه هر یک سریه کی دکشینه کرد دوی روشه ده و چوا انتگری و ارتشه ببن tabii şimdi Suriye'de Esad rejimi البته نهال سوریه پشتی که رژیم اسد هلوشی شوندا هنج دزانن کل نوا سوریه بدهان و حتی زیادتر گروپ چکدار هبون و نهاجی هنه پشتی پیواجو پشتی شورش دماکو هم بنرخینن پرانی وان گروپ آن تفل ارتش سوریه بون و خپه و گردان یک جوان گروپ آنجی ارتش نشتمانی یا سوریه بکل باکور سوریه بود ترکیه پشتوانی لیده کرد اوان به تمامی خواب ارتش سوریه و گردان گروپ ادلبی دناوا چارچوبه نهایی اولکاری داجی خوابجی کنه و که دندکا سرکنه هر وها هنده گروپ اندنین اپوزیسیون جی باشدار بون تن دو گروپ مان که باشدار آتش سوریه نبونه یک جوانا او گروپ این چکدار ین لسوید و یا دویم جی هم دبینیم که هسته تبل آتش نبویه لور کاکی حقاکی نه حقا جوه جویدتر نها لور روبروبونه که نشاندان هزه هیه و هسته دخوازی دست کپتین خواه بپارزه و لورش خواه را فدراسیونه که راگهینه لحکومت سوریه جی و که همو گروپ اندین چکتار دخوازید که هسته بی مرج تبل ارتش سوریه ببه به شوازه که خوازایی لسر همو آخوا سوریه دخوازید که خواه سرور بکه نها دور دا پرسکری که باوریه هیا بله دهنده بویران دا چه بود دمه ها آدار دال نوچه براوان چه بود لسوید دای او بویرین که چه بون درکت نهوله ده دربار ارتش سوریه دا هندک پرچی بخورا اینان ده راگهاندنا جیهانی دا جی اف پرسا گلک ها تباس کرن دما که مرو لحکومت سوریه دنیره ام دبینین که هولک جی هیا جبود جزا کرنوان کسیم که اف تاوان انجام دانه وانا ددن دادگه هانجی لعالی دن جی ارتش سوریه جبونا که ببا ارتش که پروفیسیونل لگل چند ولاتان هندک رکفتن امضا کردن و ترکیه دنافدانه اردن و عربستان سعودی دنافدانه او هزانه نها ارتش سوریه پرورده دکن دخوازن که وی ارتش بکنه ارتش که پروفیسیونل لورا نها لور گارانتی
گارانتی وکو سوریه ببه دولتک حقوقی و همو ولات نوچه جی دخوازن که سوریه ببه دولتک و ها و حکومت سوریه جی نکاره زیدل در به چارچوبه تبگه بله برزلی کرد جی دبیجن بریا کرد دمکه او هزین آسایشیه دناوا شیخ مقصود و اشرفیه دبیجن تشتی کوبری ارتشا سوریه آنی سر درزیان لبر چاوایه تشتی آنی سر علویان لبر چاوایه اما چاوا کاربن خرادستی و حکومتی بکن دناوا نخوشخانه اندل اشرفیه دکتوران بکوژن بتانکان لهمبری نخوشخانه گلیان برددن یعنی نخوشخانه تینه توپاران کرن کو دبن کنترول آوانده اشرفیه کرد و چاوا باوریا خوبه بینن خرادست بکن tabii şöyle meseleyi هلبت اوه مجاره مروف راست نبکو ببیش گوه که مسئله کردانه لور پرس و حسده بخواه حکومت سوریه دربار کردان دا دربار حمالاتی این خواهین کرده به تایبتی اگر مروف لگوتارتوان بنیره حلوسته که گلک ارینی نشان دادن هر وها ترکیه جی وکه ولاته که پشتوان سوریه دخوازید که اولکاری کردان دوار چاندی و اولکاری و آبوری و سیاسی دا بین پاراستن و ترکیه گلک هستی را دوی وارده اگر که بالا خدا به سر جبونا کل شیخ مقصود و اشرفی سیویل زیانه نبینن کوریدورات نوکرن حول دان کوان تاخان والا بکن نها لور دا پرسکریک وکه پرسکریکا کردانیان جی پیکاتین دنیا سوریه نینه لور پرسکریکا و گروبک چکدار وکه گروبک نیاسایی دناو آخا سوریه دا لور بشیوازه که دور جناوند دخوازید که هبون خواه بدومینه پرسکریک دور دا پرسکریک حسده و یه پیگه نخوانه یا کردانه تشتی کجبای گروپ اندن قبول کرن جبو حسده قبول ناکن او جی هیا گروپ اندن وکه بلوک چون انتگری ارتشا سوریه بون لیجه حسده را دبیجن وکه فرد ورن انتگره ببن ام معقوله گلو؟ نه نه خیر şöyle ifade edelim. نه خیر از دکار محابه بیجم که او ارتشان نشتمانیا که ترکیه پشتوانیاوان دکر بره لباکور سوریه لوی نوچه آرام اکو ترکیه آوا کرده بود جهید گرتن لوانا بی مرج چون خواه به ارتشا سوریه و گریدان ترکیه زخت لوان کرد که بچن تبل ارتشا سوریه ببین گلک زخت جیله کرد او بوی آوایش تبله بون نها او گروپ دبن سیوانا او وزارت بروانی سوریه دا لکو در پیوست به لوی در کار دکن و لورت نردان که وکه بلوک تبلی نبون البته اوا پیواجوه که مرو یعنی راست نبا کل بنده به همه روژه که دا و همو تشتنه چاره سر بون لی گروپین درعای سوید گروپین درعای و هنگ نوچه اندن به آوه که بی مرج بشدار هر وکه که وگود وکه بلوک وکه پیکاته تایبت که بشدار ببه وکه نشانه فدرالیزمیه فدرالیجی وکه داخوازه که سروریه و او سروری جی البته و جالی سوریه و نه قبول کردن لیگه وکه اگر اون بیجن اولکاری کردن سوریه و اولکاری خلق سوریه پیوست او یک جالی همویان و بپاراستن لهمبر پیکاتان لهمبر سیویلان تشتکه که جالی کسی و نه قبول کردن دست بکشی ترکیه از بیجن مهل دجوی راسته لنها لوردا از بیجن مجار نم مجار کردن سوریه اگر که او صابا مده بگو تا که او نوچین که نها حسد کنترل دکر خونه نوچه کردان جی لرقا در زور صادی حشته هر عربن و نوچین عربانن و لور کرد جی ناجین کرد پرانی خال با کوره و نوچین و لنوچین سینوری بجیبونه نها لور و که جی کردن سوریه زیدتر و که حوله که هست ریا و کردن دولت فدراله برز اورهان دبیجن لگوری دانوستندن دنابرا حسده و حکومت سوریه ده لهف کربون حتی راده که هاتبون برنگ سه فرقیان انتگره ببن یک جی یه پجه هیا هزا جنان یا چکدار بوی رنگی انتگره ارتشا سوریه ببن لید بیجن ترکیه لدجی وی که درد که قبول ناکه راست گلو؟
Türkiye karşı çıkıyor. Evet. بله ترکیه لدجیه او راسته Türkiye karşı çıkıyor. لیج برکو ترکیه لدجوی که او ریک ناکوین او جی راست نینه دست بی که حکومت سوریه بخواهی که قبول ناکه اجبر که تو حکومتک دنو ارتش خود ناخوازید که ارتش کدن هبه و ری ناده وی که و نکاره ریجی بده اوا گنگاز نابه یا راستی لی دورده تو نشانه اک جینه که ریکرتنه که به دوی وارده بله هست هر تن پشتی هر جوینه که دگود که لسر سه فرقان ملحف کریه لی پشتی هر جوینه که حکومت سوریه و تینه ولا تشتکه وها جمعنینه و ما تشتکه وها امسر تشتکه وها ریک نکتینه نها ج ترکیه زیادتر حکومت سوریه بخواهی که قبول نکه بله ترکیه بخواهی دنبال ترکیه و سوریه داجی هواهنگی یک دویواری ده هیا که حکومت سوریه لسر آخا سروری آخاش بنا که آوا بکه ترکیه پشتوانی پیوست و بده سوریه لی داینا و پشتوانی نای و واته که پیکاتک یانجی هر هزا کلویناف چه وکه گل راستی ایریشان به و بلا کیف خواهی ایریش سروان بکن نای به واتهیجی البته مجر وکه که میگون مجر رخصتنه که و گریدایه و فکارن ترکیه جی هم باش تزان دوی ورده حسد بخواه که پیوندی و خواه وکه ره و ریشه به پکه که به هیا ترکیه دا گلک عزیز بونه بچه گلکی سپاس برز اویتون اورهان کوردیناتور کاروبارین روشلات ناوین ولاتین لوانته دوجه انقره الگلمه بویه زور سپاس بله تماشاوان نجا دیمن نخوشخانه خالد فجر کولتاخا شیخ مقصود غربی حلبیه پشتی کجالی ارتش عربی یا سوری و هاتیه توپ پاران کرن به وی آواهیه نها هون لسر اکران دبینن دیمن هنکی نزلالن لی نخوشخانه هات توپ پاران کرن او نخوشخانه بو کوشخواه گلکی به سرو بر بو لی بریندار حتی راده که لی دهاتنه درمان کرن او جی ایدی هاتیه توپ پاران کرن شخواه کلو پلیم پیویست لبردست وان نبون و بزور دکاری بون برینداران لور بسترینن لباج اما بنیرن که هلوستا دم پارتیه دویده چیه نوچه که بلز هیا سروک بارزانی لگل احمد شرع سروک حکومت دمکی یا سوریه آخویه تماشوان نجات پیوندیه که تلفونی ده پیر آخوینه اما ناوروکا و هفدیتنه لویدره سرکرانا روداوش وره پشر راکینن که چگوتیه هون دزانن لور لسر اکرانا روداوی خلقین وان تاخانو انجمن وان تاخن کردنشین لحلبه داخواز سروک بارزانی گربون که هول خوابده جبو کو داوی لوی شری وره سویل نبن قربانی سروک بارزانی جی لسر هولین خواه بردوان بو وصا خویای کو یکسر لگل سروک حکومت دمکی یا سوریه احمد شرع آخویه و داخواز خویای جه کریه کو داوی لویر روشا آلوز وره لحلب الوان هر دو تاخن کردنشین لسر اکران روداوی راست هف سروک انجمنا تاخه و کسین دنجی دنگ خلور گهاندن سروک بارزانی داخواز جه کرن کو دسته وردانه بکن ناوروکا پیوندیا تلفونی یاد ناوبرا سروک بارزانی و سروک سوریه احمد شرع ده بوی آواهیه تماشوان نیجا ایرو سروک سوریه احمد شرع بریا تلفون دبیجن پیوندی اکلگل سروک بارزانی کریه دوی پیوندیا تلفونی ده گشدان هری داوی سیاسی لسوریه و گوهرتنین لحرم هاتنه گوتو بشکرن هر دو آلیان تکزی لسر گرینگیا آرامی و هماهنگیا هف بشکرنه هر وها احمد شرع تکس کریه کو کرد پیکاته که رسن و سرکه یا گل سوریه نه
پابندبوونا تەمام یا دەولەتە سووریێش بۆ دابینکردنا هەموو مافێن نەتەوەیی سیاسی و سڤیلیên کوردان لەگەل پێکهاتەیên din yên Sûriyê باوایەکی وەکهەف و bêyî ferq û cudahî. دووپات کریە ev yek her duê pêwendiya telefonî de jî Serok Barzanî pêzanînên xwe ji bo wê nerîna Serok Şerع nîşan daye piştkiriya xwe ji bo daxwaz û hêviyên Sûriyan ji bo avakirina dewleteke ku hemû alî û pêkhateyan li xwe bigire û tê de hevpar bin ragihandiye. Her wiha tekezî jî li ser pêwîstiya berdewamiya şêwr û hemahengiyê kiriye ji bo li berçavgirtina berjewendiyên hemû aliyan û parastina aştiya civakî. Ev naveroka pêwendiya Serok Barzanî û Ehmed Şerع ku îro biriya telefonê axivîne temaşevanên nêja behsa geşedanên siyasiyên Sûriyê kirine guhertinên ku li herêmê çêbûne behs kirine tekezî jî li ser girîngiya aramî û hemahengiya hevbeş kirine ji bo ku dawî li van şer û pevçûn û aloziyan were. Her wiha Ehmed Şerع dûpat kiriye ku Kurd pêkhateyeke resen û sereke ya gelê Sûriyê ne gotiye jî ew ê pabend bin dewleta Sûriyê wê pabend be ji bo garantîkirina hemû mafên neteweyî siyasî û medeniyê Kurdan li gel pêkhateyên din yên Sûriyê ji bo ku bawayekî wekhev û bê ferq û cudahî garibin bi hev re bijîn. Di heman pêwendiya telefonî de Serok Barzanî jî pêzanînên xwe ji bo wê nerîna Ehmed Şerع nîşan daye piştkiriya xwe jî bo vîn û xwestekên Sûriyan ji bo avakirina dewleteke ku hemû alî û pêkhateyan li xwe bigire û tê de hevpar bin ragihandiye. Belê ez ê ekser biçme cem parlamenterê Dem Partiyê Birêz Mehmet Kamaç ka ew ji aliyê xwe ve vê rewşê çawa dibînin wê bandorê gelo li rewşa pêvajoya çareseriyê bike li Tirkiyê yan na. Birêz Kamaç tu bi xêr hatî Rûdawê we li gel dewletê bi taybetî li gel desthilata Tirkiyê tu pêwendî tu axaftin kirine ji bo ku agirbest li Sûriyê bê ragihandin li Helebê? بله دم باش وکی وجه آنی زمان ام بیشن اوره شحله کو و داویه درو دایم پراستی جی دروجا و سیاستا چهار پارتیای کردستان جان کارم بیشن دیپ تایبتی دروجا و ام بیشن باکوری کردستان روجا و هری سرکیه لسر وکی فرمی ام بیشن هفدیتنه کی بیان سرک وزیر سرک کمال ترکیه را یانجی ام بیشن عالیین سیاسیین دن را وکی فرمی هفدیتنه کی ها بگنه هاتیه لیبل پیوندی هم پارتیا دستلات را و هم سیاست اپوزیسیون ترکیه را پیوندی هنه هم جد بیشن وکی گشتان کوفه داویه لحلب روددن گرب ریو پیکن دموکراتیک و سیاسی یعنی پیوندی سیاسی پیک و پیش و بچیدن سربیا وکی بلکه ام بجوی شوپاند به هفسرو که دم پارتی برز تنجر باقرهان هم وکی داخویانه که چاپمنی جی بیرنگی بلاف کرد بوی که ام بج بانگوازیا دستات ترکیه جی کرد که او گشتان سوریه رو دادن برای کو پیکن دموکراتیک و آشتیانه پیک بین. بله برز گلو و اف یک باندوره که لسر و پیواجویا چارەسەریە بکە لە تورکیە و باکوڕی کوردستانیش بەر خەڵک بڕاستی دەبێژە دەدەمەکێ دە کو تورکیە دخوازە لەگەل کوردên تورکیە ئاشت ببە چما دچە شەڕێ یانجی پشتگیریە شەڕەکی لە هەمبەری کوردên ڕۆژاوا دکە لەسەر vê hûn çi dibêjin wê bandoreke neyênî hebe Yani rastî jî em vê meselê wekî pêvajoya em bêjin aştî û civaka demokratîk Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê dimeşe û em bêjin geşedanên Kurd Sûriyê rû didin heman demê de bandorê ser hevdû dike yani aliyekê de bi Kurdan re aştiyê pêk bînin aliyê dinê de jî mafê Kurdan bin pê bikin û Kurdan tune hesab bikin û êrişê Kurda bikin bi rastî eva nayê qebûl kirin yani aliyekê de şer aliyekê de aştî nayê qebûl kirin me heqaq em bêjin xetimînekî qrîza nava pêvajoya çareseriyê de wê derbixe yani
اگر وی رنگی دستات ترکیه تف بگره ختمین پیکتنج بوی که هم بیجن وکی سیاست باکوری کردستانی وکی سیاست امر پارلمانت ترکیه دمشینن هم گل خواسته کن اگر نای قبول کرن بریز کماچونه چپکن يعني براستي ام بيجن هم يجي هلبس اخويا سياسي ام بيجي كارو باري خويا بويكو اف مثلا هاني دفي واريدا ورجر عاليه بيوندي وغوتو بيجي سياسي وبتايبتيجي ام بيجن بسكريكا سوريا روجاواي كردستاني بحكومتها دمكي الشامله بيوندي نابرا رايدارن ريبريا خسر وحكومت الشامي نابرا وان دغره بيوندي ام بيجن ورن دانين هم بدا خوازي هرتم بجهم دستات تركيا راجتين زمان هم به سیاست به رنگی دمشینن ام بجم برا گور شرط و مرج سوری وکی ام بجم مطابقات ده آداری هبون یکی نیسان هبون گور وان مطابقات هانه جداهی سوریه یعنی دستات شامه و ام بجم ریبری خسر نوا خدا بره و به پیوندین به دیالوگ و مسئله چاره سر بکن هم به رنگی یعنی هم جی باندور اخوان سر سیاست ترکیه آوا دیکن لبلی هم بجنج بوی پیواجوه چاره سری و باندورا هم بجن سوریه سرویه براستی جی هم بیا بزلالی دین زمان هم بجن بله یعنی اگر به مسئله هانی هم یعنی وکی وزیر پاراستنی دولت ترکیه هر وها وزیر کاری در و هر روز گفان لسر هبونا کردان روجاوای کردستانی و سوریه دیکن بیا دوی وارد نای قبول کردن اگر آشتیه که ماینده اگر هبه داخواز آوان آشتیه که ماینده به جبوی تشتا که هنج بوی باکوری کردستان تفکرین گره هنج بوی باشوری با روجاوا جی بوی سوریه جی و مسئله ام بجن بین روجاوی دالیه که داشر دالیه که دا آشتیانه ناکوکی ام بجن مجیه دستات ترکیه ده هیه هم سروی ناکوکی کد مجیه وانده هیه هم هلوست اخواه سیاسی باندور جی ام دسر دستات ترکیه آباد کن بله بریز کماچ دو حاکم فیدان گوت هسده گه ناده تعلیمات امرالیه گلو امرالیه چش هسده خوستیه يعني براستي ام بيجن وكي تعليمات بريد اجالان يعني بحسد راهيه تنيه بشيرنجي وكي ام بيجن وزير خارج در تركيا وكي نامه انتي دين زمان دوی واریدا بريد اجالان دوی دريدا چي گوتيه قاسه کو هم دزانن و ام بيجن برايا گشترا جهاتيه پاروکرن بريد اجالان همان دميدا ديمقراطيك بوينا حكومت شامل دين روجوي يعني دمنامه انداجبيات دين روجوي ام بيجن اگر حکومت دمکی آشامه دموکراتیک ببه انتگراسیون ام بيجن روجاوای کردستان جی وکی عین وکی پیواجو ترکیه دمشه به رنگی یعنی ام بيجن پیشنیار دیگه و هر وها گوتنه خواجه سلوی مسئله دین زمان اما عملی دنرن وکی دستات ترکیه وزیر خارج در و ام بيجن وكي يعني وكي سيستم كي شامي هي ديمقراطيك بويه ام بيجن مركزادون هي آماده بويه سيستم آوا بويه لكرد ويا قبول ناكم في رنگتين زمان تشتكوساني نه گوتنين بريد اجالانجي ان لسر بتايبتي لسر سوريا روجاواي كردستاني ديمقراطيك بوينا تايبتي يا حكومت شامي وهر وها جواکه که دموکراتیک به سوریه وره آوا کردن هم جیبه تشته دویژن برز جلان افتشتهانی براستی آنی زمان هم دولت و دستات ترکیه را دویژن هون جل سروان گوتن هانی هلوستین خواه سر کردین روجاوای کردستان و هم بیجن سر روشا سوریه سروان نرخین هانی آوا بکن هم جی همان دمیده دستات ترکیه به رنگی هشیار دکن بریار هیا یان پلان هیا شاندا امرالیه وان روجان بچه امرالی و هفدیتنه که بکه پشتیوان آلوزیان يعني وكي هم بيجن دم بدم شاندا امرالیه سردانا هم بيجن گراوی دیگه لسر پیواجوی گوتنین بريزو جلان هم بيجن دیگه هر وها لسر گوتنین بريزو جلان جه پیواجو دمشه لبلش بود به تایبتیج سر ویرو شد داویل سوریه هم بيجن شاندا امرالیه و سردانه که گراوی بکه و گابر روشه ویداتش تکی اوسا دیار نینه بله وككو ديارة ارتش عربية سورية
ایریشا شیخ مقصود دست پیدا کش بر کو ساعت 4 حتی 6 ریدانه کو خلق درکوه هسه دجی وک کو او دبیجن دوی چکان دینه او روشا داویه و شر خویای گرتر ببش بر کو شیخ مقصود گلکیج اشرفیه مزنتره دوی روشه ده هونه چپکن گلو Yani birasti em bêjin peywendî ve gavê berdewam in em bêjin peywendî anda belkî ihtimal heye em bêjin hêz şûn da jî vekişin yani şûn hêza hikûmeta Şamê artêşa Erebî şûn da jî vekişe ew ne diyare lêbelê em bêjin eger vî rengî şergur bibe û pêj biçe Meqsûd bibin birêz kamaç nabêjin em ê paş te vegerin Yani peyvendiye ko em bêjin agahiye desteme da ezviyatîn zaman yani vê gavê peywendiyên diplomasiyê berdewamin ihtimalekî vê dengê jî heye ama ihtimala ku hûn tînin ziman ew jî rojevê de yani em bêjin artêşa Erebî yani sê roje bi rastî jî bi hêzekî bê hempa êrişê her du em bêjin meheleyên Şêx Mexsûd û a Eşrefiyê dike لبلی حتی نها ام بیشتر پارستنا آسایشی رنه دایه که ارتش بکوونه و هر دو تاغاندا لبلی راستیه که ام بی راستیه این زمان هرتمجی ام بیشتر اوشری کوفه داویل حالا بیرود ده شرید نابرا دو دولت و ام بیشتر دو تاغاندا یا حتی نهاری نداره یعنی پیوندی اشرفیه شویدن دبیجن هاته کنترل کرن یعنی ارتشا عربی یا سوریه کتی اشرفیه تنه شیخ مقصود مایه هون جبوش وجبوش يعني دبين امي درباسي تاخيب بن نابيجن امي فجرن لي هون دبيجن دانو ستندن هنا دبكو فجرن وشكو بهستياف بلجهنا قالوا Yani em bêjin wekî daxuyanî em bêjin meclîsa Şêx Mexsûd û ya Eşrefiyê jî daxuyanî wan îro ji çapemeniyê û rageştî re hatiye belavkirin û hatiye em bêjin ragihandin bi rastî jî em bi taybetî li van gotinên û em bêjin peyamên ji meclîsê derdikevin em ya dibînin wekî em bêjin çapemeniya Tirkiyê tîne ziman niha jî em bêjin ser çapemeniya Tirkiyê jî dibêjin wê em bêjin hêzên asayişê wê bi ji her du taxan derbikevin gelo wê derbikevin yan dernekevin ev li ser çapemeniyê gotûbêjin ew hene em vana em jî dişopînin lê rastiya wê ne vî rengiye ya em bêjin meclîsa ku îro daxuyaniyê bi raya giştî û cîhanê re belav kiriye wê em bêjin berxwedana xwe berdewam dikin û heta daviyê jî wê berxwe bidin lê tevî berxwedanê jî em bêjin diyaloga siyasî û em bêjin polîtîk jî berdewam dikin yani em li ser vana zêdeyî mijûl dibin wek de hem çapemeniya Erebî da ya aliyên em bêjin hikûmeta Şamê hem jî ya Tirkiyê aliyê em bêjin desthilatê van gotinên ew tînin ziman حتی نه تشتکی بوی رنگی بزلالی که هم بیشتر بله کتیا تاخا اشرفیه یا جوی و دری بالا بکن تشتکی وساتنه یه و انجام وان دیالوگ اندا تشتک در بکوه او گوتنه هون تینن زمان جب ممکنه که بیشتر شر گربه به ارتش عربی بکوه نوا هر دو تاغان ده همان دمیدا هزکی مزن دلوی دری داتنه تنه آسایش و دری هه و هم بیشتر همان دمیدا جو دو تاغن هم بریوان ارتشکی ام بیشتر آوه به دست ارتشکی و هاتیه دور پیش کردن هم جیش خود هم بالد کشیدن سر به راستیه هانی هم بیشتر گره قتلیام کل بری سر درزیان هاتیه کردن سر علویان هاتیه کردن لشیخ مقصود اشرفی سر کردن نه کردن هم لسر به مسئله هانی جب راستی جی روز براش امکار و خبات اخوادی کن و که هندزانن لباکوری کردستان به پیشنگی آدم و دم پارت DBP و هر وها هم بیشتر سازی دموکراتیک هفیا چند روزن همه باجار و باجارو که باکوری کردستان گلی کرد سرپیانه هم جیبه مسئله هم بالی پلیتیک و هم نافیانده هم دمشین. گلکی سپاس برز محمد کماچ پارلمانتری دم پارتی تو میوانی مبو زور سپاس. حسابن دم باش. اما بنیرن کادروجه و روزنامه این ترکیه ده چقاسی بحثا و مسئله هاتیه کرن تماشاوان نیجا روزنامه یا گنیدو اکسپرس بالکشان دیه سر مثلا
برفا کووی دماداوی گلکی باریای روزنامه آمده درتکه روزنامه که روزانه زیده تر بحثا برفه و پرسکریکن جوتکاران آمده کریه بحثا شر و پفچونین لحلب نهاتیه کرن روزنامه ترکن روزنامه که سرب مهبه ویه بگومان کریه مانشیتا سرکی گلکی برفره هدایه گوتیه اپراسیون لهمبری ریکخستنا ترور یه پگه و سدگه بگوتناوان انگو حسده به وی رنگی دایش خواه گوتارا سرکی یا سرنویسر روزنامه جی به همان رنگی لسر شر لحلبه گوتیه ریک خستنا ترور یا تاشرون انگو یا سر به هنکاوه سوریه ته پاقش کرن افجی سرگوتارا روزنامه مهپیه روزنامه اکشام گریدای حکومتیه به همان رنگی گوتیه اشرفیه دناوا 8 دمجمه ده هات پاقش کرن مبستوان جه هزین حسده یجبرد به اپراسیون حسده جیجالی احمد شرع و هاتیه بری و برن دیمنه کی شرع به وی رنگیجی دانینه کوی اپراسیون بری و بریه خود گراویل گوری روزنامه بیرگون دبه چتین جیهادی با آگر دلیزن بالدکشین سر شر و پفچونن کل حلبه هنه و اواناجی مسئله دبیجن گریدای امریکا و اسرائیلیه از وگر مثل روزنامه ام پاشه نها وزیر درو ایران داخفه للبنان امی بنیرن چه دبیجه ستكون هي نعم آقای وزیر شما اشاره کردید که با رهبران دینی لبنان دیدار کردید که لبنان کاملا دیدار تنبیه کاملا پیوندی دیپلماسیشتان هبیه کاملا تایفه لجورا جوریش پیشوازیان لیکردوی تمیل سانگاندنی ایوا لسردانکتان بزنمو و پیامی ایوا با کاتت چیه السؤال كان حول لقاء معالي في عدد لبارەی کۆبنەوەی بەڕێزیان لەگەڵ ژمارەیەک لە زانایانی لوبنانی لە شیعە هەروەها سونە و پەیامی بەڕێزیان بۆ ئەم جۆرە کۆبنەوانە وكذلك هەروەها حضور نماینده‌هاشون وكان يعني السؤال انه عدد من الهزر پرسیارەکە ئەوەیە کە ژمارەیەک بەشێک لەم مەزهەبانە لە پێشوازی بەڕێزیان بوو و پەیامتان چییە؟ همونطور که عرض کردم هەروەک من پێم گوتن ئەم سەردانە دوران جدیدی رو در روابط دورانێکی نوێ لە پەیوەندیەکانی ئێران و لونان دەست پێ دەکات إن هذه الزيارة من شأنها أن تبدأ فصلا جديدا ونقطة انطلاق جديدة للعلاقات الإيرانية اللبنانية. دوو وڵاتی ئێران و لوبنان پەیوەندیەکی مێژوویی چەند سە ساڵیان هەیە. إيران ولبنان يتمتعان ويحظيان بعلاقات طويلة وتاريخية منذ قرون مضت. دوو وڵات بە هەبوونی مێژوویەکی کلتوری و شارستانی زۆر دەوڵەمەند وثقافية وحضارية ثرية وكبيرة. ئێمە بەدووە دووچوون بۆ فراوانکردنی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ هەموو لوبنان هەین مع لبنان بكامل مكوناته. و ئەمەش لە دیدارەکانمان لە دوو ڕۆژی ڕابردوو گفتوگۆمان لەبارەوە کردووە و لێگەیشتن لەسەر ئەم بابەتە لە نێوان هەردوو لایەندا هەیە. اجتماعاتنا خلال هذين اليومين وكنا مجمعين على كل هذا. ئایا دروستە کە وەزیری دەرەوەی عومان لە کۆتاییم هەفتەیە دەچێتە ئێران و پێشنیازێکی ئەمریکی لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت؟ پرسیارێکی دووەمیش تکایە زانیاری هەیە لەسەر سۆشیال میدیا کە ئاماژە بەوە دەکا کە خێزانەکەتان کە سوکارتان لەگەڵ ئێوەدا هاتووە بۆ ئێران بۆ لوبنان ئایا مە ڕاستە؟ وزیر امور خارجه لبنان بر اساس یک برنامه از قبل تنظیم شده قرار هست که فردا به تهران بیاد. وەزیری دەرەوەی لوبنان لە بەپێی بەرنامەیەکی دانرا و بڕیارە سبەینە بێ بۆ وڵاتی ئێمە. إلى طهران غدا بناء على برنامج مخطط له مسبقا.
اینکه ایشون ئەوەی کە ئەو روابط دو جانبه ایران لەبارەی پەیوەندیەکانی دوولایەنەی ئێران و عومانە في إطار العلاقات الثنائية الإيرانية العمانية. اینکه ایشون پیام ئەوەی کە ئەو بەڕێزە پەیامێک بێنێت یان نا ئێمە ئاگادار نین دەبێت ڕابوەستین بزانین ئەو چ پەیامێکی دەبێت. اقتراحا ما من أي جانب كان يجب أن ننتظر قدومه وننظر ماذا يحمل معه. خانواده من در تهران خێزانی من لە تارانن ئەم شەویش دەگەڕێمەوە بۆ وڵاتەکەی خۆم و بۆ تاران. هي متواجدة وحاضرة في طهران وأنا أعود سألتحق بهم اليوم. نتوقع من سؤالات استراتيجية. جنابي وزير لا ڕاگەندراوی وەزارەتی دەرەوەی لوبنان هەندێک چەمک هەبوون کە باسی لە مقاومە دەکرد یا خۆت هەندێشت لە نێو لوبناندا ئایا هیچ کۆمنتێکتان هەیە لەسەر ڕاگەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی لوبنان لە ڕاگەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی لوبناندا هەندێک چەمکی تێدایە کە جۆرەك لە هەڵوێسی تێدایە بەرامبەر بە مقاومە لە نێو لوبناندا ئایا ئێوە هیچ هەڵوێستێکتان هەیە بەرامبەر بۆ ڕاگەندراوە ئەو ڕاگەیەندراوەی وەزارەتی دەرەوەم بینی قسمت بەشێکی بەشێکی لەو قسانێک ئێمە لە کۆبوونەوەکاندا هەمان بوو لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەی پێکراوە. المواقف في الحقيقة قد تم إدراجها في هذا البيان سروشتیە زۆربەی ئەو بابەتانێک کە قسەمان لێ کردووە لە ناو هەواڵەکەدا نەهاتووە و ئەمە سروشتی کاری ڕاگەیاندنە. من هذه التصريحات والمواقف أنها ما وردت ومندرجت في هذا البيان وهو طبعا عادة وديدنة الإعلاميين يعني نحن متعودين عليه. ئەوەی کە من دەتوانم بیڵم ئەو دیدارە زۆر دۆستانە و هاوڕێیانە بوو. أن اللقاء تم في أجواء جدا إيجابية وودية ڕاشکاوێکی تەواوەوە والصريحة بمعنى الكلمة و بە دیدێکی بنیاتنەرانەوە إيجابية و در مجموع بسیار مفید لە کۆی گشتی خۆیدا زۆر بەسوود كان مثمرا وبناء و ئێمەش ئیجازە بدەن رخصت فەرمونون. بله تماشاوان نیجا دیمن نما وزیر دروی ایران بو ایرو لبنان بو چند پرسجه هاتن کرن دیمن دن یل کلک جی یه بغداد بو سالوگر آدامزراندنا هزا پلیس عراق بو 104 سالوگر آوان بو سروک وزیر عراق تیده بشتار بو امی وگرن سر روزنامه ترکیه روزنامه بیرگون روزنامه که چپگرش بروی که كفرق جيج عزمان ده بكوا بامبرياليزم امريكا واسرائيل و جريددن دبيجن او رژيمن كو امريكا واسرائيل پشتگیری آوان دکن و فلاکت بینن دریه کارساتان و دکن لروشلاتا ناوین و وی شر جی شر کنهال حلب جی دبه تمامی بویه که و گریددن وانجی منشیت که بویا واهی دانینه فرطونه کل بجار استانبول رابو دو هنک بار هلگر لسر ریان خسن خواره هنک کشتی دناوا دریای ده نقوم بون قلبین اوانا فرطونه که گلکی مزم بو و روزنامه جی دابو ویجی روزنامه یعنی شفاک دیسا نزیکی دستلاته دبی اپراسیون که نقطه‌ای لهمبری هزین سوریا دموکرات منشیتا سرکی یا روزنامه تمامی لسرویه لگوری و روزنامه حسده وان سیویلین دنوا تاخده و که مرتالان لهمبری خواب کارتینه و که مرتالین زندی دبی 140,000 کس جوان تاخن هاتیه درخستن و گوتن هنک کسین کو لوان تاخن دجین این عرب و پیکاته دنجی دانینه گوتن اشخوا ظلم لسر ما تجارا داویل نهاتبو نها جاره کدن ام دبن ظلمه دنه لورجی گوتارک دانینه کو نویسکاری وید بیجه امریکا پرج سر حسده قد کرنه نما آلی کاریا مادی دده حسده ایدی اسرائیل وی پری دده حسده و اوجی تیراوان ناکد گوتار خود لسر وی بابته راوستیایه دمکی ده کو د بودجه امریکا یا وزارت بروانیه ده
پرین پیشمرگه و هسدیجی هاتیه قبول کرن و دیاره او پرجی چند مروفت کاره با آوائه که اشکره ببینه انگو نراسته که امریکا پارا هسده جبچه قد کربه. روزنامه قرار چه دبیجه دبی لحلب شر و پفچون لانقره آماده باشی. انقره جی کتیه آماده باشی الهمبری شر کل حلب دبش بر داخویانی وزارت برگریه ترکیه جی هر دگوت ام آماده نه اگر سوریه دخواز آلیکاری و پشتگیریه بکه اما لوی داره پشتگیریه بکن ده چند دیمن اندجی نشان ددن که او چکتار چقاسی آلیکاری خلکه دکن به وی رنگی چاوا خلکه جناوا وان تاخان دردخن من شیطاوی روزنامه جی به وی آواهی تماشاوان نجا گوتنه که شاردار برای باجار استانبول اکرم اماموغلو هیا دبی برای هل بجارتن چه ببن از د زندان جی دبم از الهمبری اردوغان بسر کوم زندان سلیوری اماموغلو آخویه گوتنه که وی آواهی کریه جبر کو دیاره پید حسایدی پارتیاوی وینا که بر بجیر هنک گوتیم به ویرانگید نوا جه پیده هنش خواه جزا ورگرتیه نکاره بر بجیر او جید بیجه از ده حجره خوشی دبم از ایکاره بم لهمبری اردوغان بسر بکوم لهمبری ازگر ازل دو زکاتیه وکرن او جید وی روشنامه ده جی دگره پریس کنفرانس که تماشاوان نیجا ده درباره وی شریده می بچنور برنامه مراسم کمان نرازی بونه که کمبونه که میتینگه که لحولیر تماشاوان نیجاش بوی پروتستو کرنا ایریش و شر لحلب لسر هر دو تاخن کردنشین بوی آواهی کمبونه و بریا پانکارت و دروشمان نرازی بونه خواه در دبرن دمکی ده که همو جاو لسر آلوزین حلب و باکور سوریه نه ارتش اسرائیل دیمن راهنان سربازی هزین خوین تایبت دکش و هوایی که دجوار و ببرف در لسر لودگیا جای هرمونه دناوا آخا سوریه ده بلاف کرنه اف دیمن ارتش اسرائیل داخویانیه که در آگهاندیه کو یکینه یا یدک یا آلپنیست ریز راهنان خوین سالانین تایبت بداوی آنینه اف در دناوا آخا سوریه ده و رومالا روداوی بردوام به زانیارین داوی هونه جور ورگرن هفکارین من و الگلوه بردوام بکن هر شاد بن بەرزایەکانی سلەیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنین کافێ و ڕێستورانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لە بیر نەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدێرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلەیمانی ئاشنای جوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤێلا سەرنجڕاکێشەکانیە بیت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلەیمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەی